Yenshe yehun kra kakra. You are the CEO of your own life. Abrabona ye bono wankasa. We need the CEO of your own life. You are the chief executive officer of your own life. Erade boy and wama yenkwa. Twedi ampon. Wo bo nipadua bia no. Anaso wo bo nipa bia no. Wo ma sa nipa ne nkwa. Na David twerɛ asɛm bi ɛwɔ nnwom. Aduokron. Tichemu dumienu. Psalm 90 verse 12. What say? Ewrade senkebeye ya. Ma me hu me naka na menyanyansa akoma abobra. You are living your life, say. Bibiara entumi nto won. Abraba wo bono boni biara keke. You are living your life to say abrabo na wo bono. Bibia ni wonu ebetumi ato. Ebia ne your last day on earth. Ebia ne your last minute. Ebia bosumi ye womi your last month on earth. Inti se wo ye bibia misrawo. Anu adwen ochina. Whatever man. Se wo ye bibia anu adwen ochina. Live your life as if today is your last day on earth. I know some churches say sika beto on sama. No adi ni nyina ene ya. Yenuan mabu akwafo wakasa bia sakasa no. Me de pa. Susubribi. I adwin wachana. Don't live your life say bibi antumi nto. Be the can catch you. Said David the throne bi. It was Psalm 90 verse 12. Was here radisen kebe ya. And kama minyansa akoma. Ma me wume naka. Na kama minyansa akoma. You are the CEO of your own life. And I pay trade yampon basa yadom no one count home. One more home buying. One more akoma swadi nyina embrem. Adominity. Amen. 16 minutes after 6 a.m. here. Good morning, Accra. You're from a Bra Kwabena, from a Hitman. Good morning. Minutes after 6 a.m. here.
And it's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. I'll pay you then Yankopansi. I'm going to say, was your friend. Now, if you would do a sidaba. Now, my friend is 0593 40 65 65 0534 050 199. And you are sit down and pay. Hello, good morning. Good morning, DJ. Me patrol your first thing. DJ Patrol your friend is Akodi. Ukase free him for no pay. DJ Mikasa free tema committee 11. And I pay and then Yankopan say. Yo DJ Yamin Shao. Amen. Station no, the Mudaho. Yo Midanyamiasi. The Mammy Sofu Penny. Honorable Bishop Richard Jerome Doche Anyabidi. Adona International Ministry Software. Papa 1. Papa Bakope. Obia. Midanyamiasi Mama Bushia. Mejenema. Midanyamiasi Emma Minia Villa. Jan. Midanyamiasi Mami Sister Mekua. Meten Kache. Midanyamiasi Ma 499. Asante Zongo. DLFM College Association Phone na Midanyamiasi Ma DLFM. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning. Me patrol for say. I told me the day Pacific on 25. And I pay and then Yankopan say. I pay the Yamiasi. I pay the Yamiasi. Am I who? I pay me the Yamiasi. Am I Hitman in the Busia? I pay me the Yamiasi. Am I Matan Fumpo? The Yamiasi. Am I Papa Busia? Am I Busia? I pay me the Radiasi. Am I Mima? And the pay me the Radiasi. Am I Miankasamehu? And the pay me the Radiasi. Emma Gentle President Mahama. Me the Yamiasi. Emma Odobruni. Yamim one over on any ma. Me the Yamiasi. Emma my Ghana. And the pay me the Yamiasi. Emma me mammy by a Tuesday born. They almost so day. We say Yamisi or more who buying. Oh, show almost so who master. Oh, show almost so 9 board. Oh, for conform ma. Miss Senya, Miss say, oh, Mamma, Quamobo. Oh, one who buying. Enemy come many now when you a Tuesday bones. Yamin Mobia who buying, or more call more bow. Yakupon and form a form run the pay. Then Yamiasi were doing it. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning, Baba. Me patrol what Pobu to say for saying. You Nana no pay and then Yankopan say. And I pay the Yankopan so no of a affair to Abba. And I did a similar conda on the bonnet for the story of 50 years. Thank you, Kuku Nako was saying, in a minute bucket, or fears not for the activity. The accidental two in a coupon, in a Yaki. The Yaki Media is a foreigner of Lumba, the Eden and Benara. In a manner, it's done a more nipple from me. Now, cost it 8 sound. You see a dress of one Nara, I'm going to ready to see. I'm going to Lumba, you should company in a Yakopon, 8 sound, no bomb who buy, and I don't know what they are going. I remember when you get in Yanka, and when you man and so Yakia for many Nara. Now, I didn't be near someone that and for most people in Yakopon. Back of them, none of them, and I will be watching the Bia, which is Kaya, it's fearful. It's fearful, our Abrabo, my Union, that's what say, get down a day, you doctor. I mean, which now, I know come up and Amen. Mate, me that say. Good morning. Morning, Baba. Me patrol what Pobu to say for saying. But I'm who your family are Bananka Session. And I pay and then Yankopan say. Dr. Pesha de Radias. And Enquires session out there, Brian. I didn't count her. Oh, my dream would do. Amen. The dear say, ya. Nespa Brian, ya, Jayet make and kind. A while you be seeing your master was free. Ya, that's it. I'm a payment then young couple once. Sarah, dear boy, your home. No one the 4th year so. What be your hand? Ya done answer. Obia wa gari afata de ahye no ni tuma hye ne mpabwa so wo kopa adwuma aye no ewade nyankopon ni nanim kan no mfa ne nkono ba bia obekọ bia nsoso no wonti nanim emma no na onye adwuma enye na komo ayya because o de komo de wa untimi uni sika uni bi nti ewade nka obi bia ho no mfa obi bia nko na adwuma so
na ɔma wasomdwe mu. Amen. Amen. Good morning. Bina Majiro. Asante Zungu. Papa. Anape wapo mu te say. Siwura na dawruma. Watima na free baby abi free abedu baby ambefa wanu aduane die. Na me ka sha asafu ehuru me da wasi. Dede nyame asem. Onyago pon tra wuhie wate. Amen. Ah o to pa. Alaji chasunte. Eh jayi go bi ni e. Eya na ni di mi hu bo. Onu so onyago pon ka ne ho. O te semu a na me gina pesi me box me ba. Kana bufuo na wo me mu no nti. Na me ja to Ghana fo emfa. Sanse Ghana en friend kware. Hwese onyago pon aboa yai. Ma papa si yanhome na ni sani esem frama na mu no onyago pa ma ya hrawa ho ama sem na se ye da so ti ho me frama ni ebiara ko emu sara ye da nyame asese asafu hu ano na do ye so anopai. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa you for saying. Hitman, but your family is Mr. Fiakan. Anape wapo mu te say. Nyame adumo Hitman na wonso e. Nyame adome so me hu ye na nyame ase. Anopa ye da nyame ase. Sanye Kristo anka menum ye no ye ntse de ye tie. No correct. Hitman ye da ye ansori anka obi antimi mi se nyame asem. No correct. Nyame adum ene na hu mobro. Omo ewu ni ye nchen wo mu. E ya dum ye. And no first 11 menum ye no ye ka ho. Erade anya ye amma o sefo na mfa ya anya ha na mo amma ne se. Ye kra adwane ka no mo afra firisunfo afidiem. Na no pefidie na bubu ama ya de ye ho de a ye kasa Kristo din na nyunyam nkan na dum nti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa you for saying. Aja from ti say. Me pa you me hu ye pa na wonso e. No. That's a few who are papa. If I say the why am I son? A brother in the as so. Say ye share between me as if and the son I understand. Yeah, that's the thing from. And you see him coming there. Yeah, I say I can be from Kong. It's as you die now. You're sorry, and I'm in 21st when I think the bush in now, so I'm here near my house. I'm going to let the other thing there. That and can you be on can you be and can you be there in that? I will be doing. Amen. Amen. 0593406565 live on Facebook ba no share link no about fufuro bi nso atumi ahwe bi na pay ana pay ye danyan ko pan say so I said and say hello, good morning. Good morning, sir. Me pa share for say From of our reputation. wo fa na pay ye danyan ko pan say Yeah, the Yamia so am at the pediatric. Adrian, for little big Piero P. Acompany and Adrian, and then Obeshir, Radin Fanako, on Farmers. Amen. Wo fa ya 0534 050199 059340 6565 yeah danyan ko pan say hello, good morning. Hello, rapor na po. Nyame adom me hu ye pa na wonso ye for say hello. You're for saying Jennifer Adesso Jennifer no pay ye nyankopon ase. After that, come out black on none of you put some out the brain. Amen. They decline. Then I'm asking. I'm not take a chamada for them, dear Kusan. That's a Yasol one more dim. Nay, that's so, yeah, that's so come none of them to you. Nay, catch and say, Damasi. Now, one year, you might have a motif. But I'd not got a man in Sasso. One will be quite more. One more quick, you must young upon cow. A school for yeah, the school for show on side. The manga you mean ya show sa. DLFM funina shen sa. I rather somebody who buy no on cry no so you musa. Na ano pay as down kuto na ya the man say anda na sia na ya yoti afo. Na me can say as down can it be. Na ya mi so shira o black on no shira wa so nyani baby and sempa o de play. Amen. Amen. Me that say 059340 6565 0534 199 and pay the nyankopon say. So I said and say one hour nim the radio yama no one fan accident the biara da. Hello, good morning. Good morning. Me patch your for saying.
Antema geni o. Wo mi anope wapo mu te say. Adomo ni ahweyi o. Ye de Nyankopon ase. Ye de nyame ase. Se nyame adomo nso ho ye. Nyame adom ye ho ye pa. Eda Yesu ase. Anope de ase da ne ayeyi. Enkanfo ne ntontom. Enu mo nyame ne nidi. Ye de mote ase fu Nyankopon. Ye dai. Ye sore ye ne ba se kura yi mu a. Wa bie ni han fefato ye so. Wa ma ye mframa ye home a ye anto ye ntua. Ye da na se. Me dawrade ase ma me nananom me fidua mu nipa nyinara me dawrade ase e ma wo bra kwamena ene same kofi mabusua awrade ntra mu hie me dawrade ase e ma DLFM mabusua ko ni nyinara se nyame wo wa mu abre ni abre nyina emfa mu nko emfa mu mra asomdwe mu o man Ghana ye dawrade ase se wa bie ni han ni ye hu han na nsamo ni biara nkoso wo memu yedanase emofra youth ene mpanifo me dawrade asmo bibia kra se awrade mo bibia ho ban ene benan awrade nsabofo ma wo bibiara obi nan empimobo me chia na mkone me chia je me chia zanti songo nyame mo ye nyina ho ban no nsabofo ma ye adumti amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me patch your first saying. Pacho Dixon Bada. Kwekujiji Gruba, Education Region. Mami ti wanna pay. And the penny I shall get my pabo magisto mangana. And the pencil saying, I don't know, don't be a dronametias and I'm in Quaka. I just won't come where. And catch a kiddy and pon yanko pomba say yadom. Say, as I dem that was the dada say maybe as mine or mangana or man pen and nabwa for me na Madana say. And my mammy said, I be a buri, and not that you answer a buri. And my dear, and not on the board, Janquisi a buri. Any dear for my food in a Hitman, some be moving our account. Amen. Good morning. Good morning. Me patcho Mrs. Mintana pay what pomu to say. Bako banya mi ado me ho ye na onso. Ye de Nyankopon ase ye nso ye ho ye pa. Bako banya no pay de. Nyame waye ne fefe so. Okay. No pe wa men su egugu. Be 3 days me wi e boy. Eh papa we ye be ne den. Odwin ye hu, nti ye menye sese ye ni nku ne ho. Anope ye da na se, e wona wa ya maye. Anadwi sese ye nna ya ye de. Aw. Papa yi, asedan ka ne din wate. E na no pe mi sire ne obo soro ni asase. Se ndo no so sire aye no. Aw. Ye da na se. Papa ye da na se o, anope ye da wate. Anope beji wa ye mi ni mi fiefo mi ni mebusia nyina masem ne sa asedan kan wudi DLFM mebusiafo ye nyina ye da wase papa da kwabra nyame ka ho wai Amen. ye da wase aya na afufuro pi person o mote woni anso mo bi o mo pune piu afufuro person o mote nya wo beka na anopa mo di atiesi abonte tiesa ye di paro pay anopa ye nti woni a ne rade nko wonde na eda wonde no me wona eda ho no se ba ko onim obi kan me wa onim ade kro nya wo kasa femu no rade matima tom ba ho da Amen. Day nyina nya adwuma Amen. na afufuro nte wonde no muntimi sorry e fon ko bo mo bra na mi sira no siesiu onye okete day nyina o Yesu din amen. Anidaso Wɔhɔ which I send live on Facebook and I pay what in the message about. I say good morning, watching live from Musu. I say Hitman, good morning, how are you doing? I thank God for my life. I hear from Christian Village at Chimota. Mary in Chess and I pay what then Nyankopon said. I don't hear you made a time community 25. Cassandra J. Was I pay what then Nyankopon said. I thank God for my family. I feel precious fans of DL, you know. True and come Queen Mother and Nabomo. I feel Tuesday bones, you know. Cassandra J. And the way by I don't be fan. I say I pay what you watching the live all the way from Kaswa. So what Janet? I pay what's what then Nyankopon said. Thank God it's a beautiful Tuesday. I don't know, that's why I'm man so day. Not forgetting you. You see, Kwabena. I'm in an amen. Hello, good morning. Well, Hitman. Maybe I should first say. FM do you do not pay any Nyankopon say.
Because I thought you could say that one. Maminti wanna pay. It's my me see. And ye sick and ye won't pay, and ye I want dimby in your mad maracua. And I mean, I was saying, I attacking common hand ya. I said, I'm crying and the man uncle Pong. Hitman, then you say, Amen. Amen. Do you do me that say? Hello, good morning. Good morning, Rakama. Maybe I should first say what Pomuti saying. If you're not paying, then Uncle say. Uncle Pan and I want to view. A TV move fair. Now, chase, chill, or boy, home by my one mark, any a bush, any back, any be a crobus, any in because I be up on your way. As I said, now, cheers, I don't ya. On found a long crook, Musa, or my name, Pembo. Your name, Pembo, or any man in Asia. Then I hope on shell. Maybe I may come and see you for the Duke in Solomon for being doomed. I've been bringing now. Have a constant furniture. Amen. Amen. May that say. Kanyani was sorry to me, no. I am a man. Hello, good morning. Good morning, back of Brana Pome. Maybe I show me who you now swear. Hello. Hello, Debbie. Do so we're live all the way from Atomic Hotel. That's so much. I'll pay what then Yanko Passy. Good morning. Morning, Hitman. My master. Hello. Now, no pay what Pomo say. Yes, I do more now. So, then Yanko Passy mention me who you pa. Yo, Danyamia say, I were in our brabosso. Danyamia say, I were your ma, your busia, DL busia, you know, Danyamia, so were in our brabo. Hitman. Mama. Yamin cow, Yamin shower so. Said the Hitman, why you want that, dear. I would to me friend, yes, raising yammy. That was it. And your one, I see any wine. And Yamin count one, Yamin ma, Wabrabo, and yes, shen, Timbia. Amen. That was it. Amen. Amen, Mama Esther. Good morning. Good morning. Men chimping woman up what Pomo say. Uchediam Pono, a Dauroma. So what's in Candia, na practically no. We were one na anopay, but the that and more Chetiam Ponacopoa or Bobby Hubaya or Ma Mihu Emma Sem. When I put away at Danyamiasi at the Mamma Shop Penny, Pastor Emmanuel ATV, a Pentecost software, or no, my district pastor, I was home. Na the free war, na Metia, Pastor Ebenezer Ado, a Pentecost software, Chevy, and over, and a payment company named Macasan and Wabby Bree. Macrow, normally Yankopon, Ayajma. Yankopon and Cat wants to want to pay. Good morning. Good morning, Bracabra. Go at the Santa pay. Bracabra, about the Nadaroma, and we are now swear. Namia don't mention me who you pay, and Yankopon. Metal on Cassidy, and I just say, Miama who said DLFM, Pony dear, Yamiadum, Monibia, Nifty. And about the nasty. Any papa, a jimpa, our little radio station. Na adofo no ma o invite mo so se mo mra mebuano na mo mo na disu adi hunu entimi mra mo no mo so mo ye ne kama ya me nhira mo yie pa ra kwa bra me so le anopa ide me area mete mente boni bia enra anwumre ne nsuo gugu kakra nti be bia tamudi we obo ade ne nsa no enwuma ne bi anopa yi ewie bi anase ehen bi atome so a 49 me da obo ade na se sama sole Mabushafo, Omuni charge be our mobile Yamio. I have more good about the Adam in Mabushafo. Yamin show be our DLFM, Yamin Shrai, and the Tuesday for so blah blah blah. Kakakala, Yamenya, the blue shell yipa. Amen. Good morning. Good morning, Master Kwabna. Me patrol your first saying. Patrol FM Danny. Daniel Kasafri. Gui from Kaswa. Kaswa, Mamintio Danny. Yeah, back over Nankupon show and everyday motivation I would be Nankupon show. Amen. So the Rajas, Emma, my brabo, and Asadaka sense to come over on one boy, Ama the party, the Nankupon. I said, Uncommon, anyone can answer.
and Jowly Lady, Michiano Pa. Bye bye. Good morning. Good morning. Me pass your first saying. Vivian. Vivian Kasa free him. Kasa fit the winner. Mammy too. Me patron the pay ye denya miasi. Emma wan kasa bra cobra. And the pay ye denya miasi, Emma ye hu. Me denya miasi, Emma ye ma. Me denya miasi, Emma president of my Ghana. Me denya miasi, Emma Madame for your friend Adia said that. Me denya miasi, or transfer ye Tuesday born. And then you saw the me send a men kwan na ho de mano. Me denya miasi said bringing na. Yet try the man no nye bi mami. Na men kan ho am bringing na. Me denya miasi me busu ya me nua nom ne ma. Me nua nom ne wo ma o. Eni me papa ma me ma me ma. Me denya miasi ma me auntie. Eni ebusuafo nyina. Even me denya miasi. Emma bra cobra. Eni ne ma ni ne ma. Me denya miasi ma odobro ni. Yakupon hu ni mo bonto supan hu omo so. Enu ana me say obi kan radio so kan hu. Na so nya ni pass se ni a Yakupon asese. Ya me to supan hu ni so ma na hode omo ho ban a asem ma omo so. Me denya miasi kra ma matamfo. Me denya miasi emma mi kasa mi ma. Omo nyina ye bi ye Tuesday born. Me denya miasi me bra so ma ye Tuesday born. Yakupon come when that's it. You're from. Good morning. Morning, Obra. Me patch your first saying. No paying coupon ya boy who pine. No crepa, your first saying. Yea, am Ponono. Me the bear and yum too. Me patch your first saying. Me the abnami free I wish buying yard. Abna yen young coupon say. Me the Sidaba Manyamia. I say and swama the pevia chinye. Say ye be way no more. Oyame kwane adibemano. Isa wayadi kasiama ye. Yaji wayen timintiasi. Oyame wasideni o. Nyawaye aburu yenso. Bakobra. Ye daso ufo. Na wanyani yentisa krati asifo. Ye koda ye hwinumu daho. Ya sumu daho. Wakata ni nyina suma bwe bia ntumi ambo enwuremu a ye ne ye busua ye da safo awurade ase esanso ne ye edi ne yie enye ye papa yo ye mpodi enka ye nka ho ye na dum ne na humobro bi keke bra kwabna nyankopon hyiraw ena no pei sabre na be nyina unya adaje na anopa ube bi odom pono no maye ne enso a ensem fata etum da nyankopon ase onka mo nyina mo hu enenye da pa ma mo amen amen ye da sese won so watumi afra 6.9 Anidaso Wɔhɔ Obia I'll pay you da nyankopon ase. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Yes sir, me patch your first saying. Kofi Mani Ashama in Diamond City. Kofi ana pay na nyankopon ase. Hitman, edanyamiase o mpempen so awodi abedu. Yesa danyamiase o ne bambo ani ne homobra odi ahwe so. Techamada bodwe mo deri dia fuseni o ye mu a yesi nyame na ye. Hitman me danyamiase ema wo nkwa ani we busua. Yesa danyamiase ema ye maami odobro ni ne nkwa ani ne busua ni nkwala ni nyina. Yesa danyamiase ema DLFM workers wo nyina. Hitman Sada Yamiase, Emma, Roman father, and there any so day, Esaya na wodano, Miss Rese, the Ewo and then winning na on Fandome, ye papa Roman father, Bibio Obia, when in free Adum Quadum, no Oman in Indu 106.9 Hitman, Bidubesia, on Yamingajon. Yakopon Council, one pay. Good morning. Good morning, brother. Me patch me who you pay a frost saying. Me patch your from Sami. Sami Casa free him fire. Mpempe mi keseti 37 side. Ye na nyankopon ase. Ye na nyankopon. Ana pe black up na sanyankopon di na esie na tacha mada abodwen mojeje san. Ye da mi ase. Ana pe obi di ase da babo obi di ayi babo obi di nyun so obi di nyanyim sha baba. Sunsun mukun na mukun ni na ya me akwa amen na ye won kwada ye da mi ase. Yes ana pe asomdwe oda ma o man Ghana. Onko so on fa da ma asomdwe ne man.
na anape onchemani so bibia so no do bia na akuma so bia anape na minti mempa bo no no yemo bibia wo na adum. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Obra. Me pa che for say. I'm Asia to me, I feel. Me pa che na pay na Nyankopon say. My friend said that I said, I want to buy bonnet in the shop or show you some of the patching. I said, I day money didn't come. Yes, sorry, yes, me sorry, me and I'm sorry. Me and I'm a cordial, yes, my child, the same commitment. Me that's a fair address. I want to why I'm money. Me that's a fair address the mamma. I buy bonnet to power share or muscle, and my the patching, yeah, you can choose one among. Yeah, that's a fair address. And that's a fair address the my DL4. I was just a power moshe, so I'm and whom conscience them and a register them at the Mayan. And they address the man also. And they address the Mayan man to you. I was buying boxes to power the share so a baby the same day. I said, don't come with I don't know. Amen. Amen. Yeah, that's also what to me afraid. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa che for say. Me pa che na pay na Nyankopon say. Amen. Amen. Pay mercy Akuba so what Nyankopon said. Good morning, Hitman, watching live from Italy. Lord, I'm grateful for the gift of life. I'm on side of pay what Nyankopon said. I thank God. That's what Madam Sarah Pound for the Jumo Bank of Ghana. And I pay what's what Nyankopon said. Good morning, Brad Crabina. Happy soul day to you. And I thank the Most High God for His mercies. Hello, good morning. Hey, DJ Hitman. Me pa che for say. Oba ku pe piano temani town. Piano na pay na Nyankopon say. Why you January up to now, why be baby. I thank God for the life of Sister Mama. That was the Manita market. And I'm a boss. Gum issue. That was the Manita market. Oh, baby. Amen. Amen. May that say. Praise Kwesi Dazi. I pay what the Nyankopon say, Mr. Handsome. That's what the Nyankopon say. Edward Denny is out of pay what the Nyankopon say. God bless you. Not friend FM. Edward Denny is out of pay what the Nyankopon say. Senyor Surnya Sassing Tenwarino Sarana Wayini from Sunni Narefio. In Yanuma, the Shimocha. If you had the free time, my community turn on pay what's what the Nyankopon said. Good morning, I thank you, Jesus. Amen and amen. Which I named him, Mebono said I cheer my side. Namakanyani was sorry to me. Yes, and a coffee the free time, my community love it. I'll pay what the Nyankopon said. I'll pay Nyankopon won't hear and I said that. One year, come as what you know for my but I fear you quite you may want to swear for the tabas up. Fire and corner fire, but I compared you my woman and San Kabi. You do fear some you might as a papa. I was said.
49 minutes after 6 a.m. here. Now, pay Yanko Pon come home when you are Kumaswadi and Famao. Now, still to come on the show. Major stories making headlines in the national dailies. Kuwakra Tambo Boswadam. Ishaba Kojo Samibi. I don't pay what's not said. Now, for the other top stories in the bro. Manama yinina sisi mami o minya mie na makwani die kwemi mami o die kwemi mami o die kwemi mami o sunsu meje die kwemi mami o die kwemi mami o die kwemi mami o sunsu meje Baby, mommy, oh, I know any more Jadina, Anya, Yanni, Emo, at Tumfo, upon Saturday, and a pump for. What's she saying? You know, there's a best shit I look down, Yamiti, Munti, I'm a soul, dear baby, mommy, oh. What's she saying? You know, there's a Yamiti Munti Ambassador, yeah, baby mami oh, yeah, baby mami oh, yeah, baby mami oh, soon menje, yeah, baby mami oh. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. We are one better than yeah, mama, happy birthday. Happy birthday and come on, mammy, senior make sure what plus FM. Happy birthday and come for my happy birthday and come on, not don't call. And it's your birthday today. Happy birthday and come out. Fafa Guba. And your birthday, happy birthday and come for my Wayne Yako, happy birthday and come for my Nana Kriajima Pambo. And your birthday, happy birthday going out to you. And you will see when your birthday, happy birthday going out to you. And I feel be a wood in the bed and happy birthday. I pay Brad Transit. We are not filming man akwaba. And Shraba Quadro Samibi. At Nasa pay. All the top stories, major stories making headlines in the national dailies. In Shraba Quadro Samibi sit there this morning. And as usual, he's looking so handsome. And I pay the Wire Fepa. Brahma Jen. Yeah, Major Opening. Libya Bocodian. Yabiadom or Denquano, any Adomina Bottom. And Ranswood a year. Yeah, Yamiadom Bibia Boko. Bibia Boko. Another than oh, and then it say Yabia Domana, the Yanisad the Pabecho, a queen fast or die, the Ubian how die woman. Timmy Yamiadom, me sorry, Yanis, me titiaso. Menai, me trois, Tomenai Neco, and son of some true come a chid bum and ya, and who say Bibia the D. The Yacopas, the Resopano, or the Hoyans. The Yacopas, Papa, not the Muntia Tinquema. Sure. And we say, Yankopon, Yadanasit. It's a beautiful Tuesday morning here, and all we can say is Yankopon, Yadawase. Yeah, we are much so grateful. Yadanasepa said divine selection, you can't want to pay so. And your papa be a ya dumbi na badum so and ye daso ye tinkwemo ye kase papa ye dana se kwajo anapene ye ne atiefo di nkomo ye hye ye hunkuran and na sama na me ne atiefo ye di hye ye hunkuran ne say you are the CEO of your own life abrabo na wo bono wankasa woni wo ho chief executive officer Erade bo bibia no ma ne kwa twedi ampon wo boy yen no wo ma yen kwa David trust sembi that was Psalm 90 verse 12
David Churasembi. It was Psalm 90 verse 12. O say ready senkebeya nke mami hu me naka na manyanyansa akoma. Obi onuma will live in a life to say onu akeke. Live your life to say ene last day. Obi live in a life to say bibiara ntumi ntono. Obona brabo ni bi akeke. David Psalm 90 verse 12. We say ready senkebeya kama mi hu me naka na manyanyansa akoma. Ebi aneno last day on earth. Ebi abusumi no last month on earth. Abraba wo bono. Ana wo hwe ana se wo bo bra bia anu adwen ochena. Menka se adwen ochena ntino wunya sika na anu wadi nyina nyafo. Woni kwadwo yenu anu mabu akwafo wakasa bia wotaika. Wakasa susu bribi. Sa akasa no. Eme de pa. Impenifasa hu hienti ana ya ne ejai mowre. Woni mo ochena sem. Nti susu bribi abraba wo bodo. You are the CEO of your own life. Because when you crash on a pay minute you for share. Right, so me kind of fun. I say much for them point and coupon and so on home brother and said the mechano. In fact, a dumpen penswa say ma Anidaso bra ye bono. Ehunya papa na brana ye bono say ebesi you sense you ejina wa woso. Edu baby ye ne ntutu ye ne maye na ye de sombo no akwa nipa afro. And wo hwe asema David kan ye na o se ma me hunu me na aka na amame wa mame hu nyansa akoma na me hunu nyansa ne kwan mefa so a me bobra no se de se ne fata. You see? Edu baby a Nyankopon ogya nipa pema no obo nipa no wanhye nipa kete da bi ogya wo pe edema wo. De wa wo ye beboa no abrabo na tumi akoye di ama wo ene wajade ahye wonse me de bia da meka metaka pa se opese wo hu nipa ne sune ne ban a maska akramra no ho me sa na me hu no enipa bia wo bobra wasase so bra kobra onipa pia ene wo hu na ho. I'm telling you say obeka se wiasu nyina odwise na obia obre ne ho ase ese na obia besedi penya sika onya japade na oto ne nsa kwa akire na tobi so na onya tumi ekita ne nsem a ana wo hu nipa sede wote ankasa enti twede yampo Nyankopon empempi otumi gyayen ekote bia hodo bebre mu yem bebre Nyankopon man yakwanya bi na ohwe sede believe yen brana afa akwanya ode amaye no ohwe de yebetimi aye out of it na wahu ne sɛ akwa wei mehwɛ baabi ɔde ya mempagya ne nkosiri soro hɔ no na mehwɛ ade kakra sɛ sɛ me ma na akwanya mmɔ a ɔbɛkɔ so ayɛ saa na yem bebre na yɛsrɛsrɛ ɛnyɛ sɛ busua pani bi na ɛtan yɛ o ɛnyɛ obi na ɛyɛ ɛyɛ ahantanya koma Nyankopɔn gya yɛ kakra bi ma yɛkɔ saa tebia no mu hwɛ sɛ nka yɛ yi a yɛbɛka ne bie wa na I'm telling you when yem bebre kakra bɛhye yɛbotum adwuma bi ɛnya yɛ ne yɛmfa bɔga anyɛ so an yɛmu nipa and what you asma David kan say mami nyansa koma mami hunu me na aka ye kwa ye beba kwa bro bi nim de besi kina de bia me ka say ekwanya na ye nya wo ene ye tika safidie we so a ekina bi ebia na nya me no mienu a na ye nipa afro na eba enti ekwanya na ye nya no esese ye gere ye ho se de betimi aye bia ye de besom oman no ese ye obi pa ekwanya we ya som Ghana som papa but we nya ekwanya no obi abo degrees ne me no mienu a ete yi obi wonim de ne nyansa ase na yen nanso akwanya no wanya just a privilege na menum mienu bi anya wo enti se nya akwanya na ye hu ne se na ye last day enti de ese ye bi ese etumi ye ho se be den ye beye de ese ye bia no ese ye gire ye ho se betimi ya ye bahu se de sa ne ma ne hye ye tirimu a ode sane bia ne me se me ekina metumi afiri asase we so enti bra na me bɔ na ese me dem emra beta ho me bɔ ne se de ese ne fata bra ko branka bɔne ahodo a yeye ne nema bi a yetietia nyonko no machi yakutia yemfefo ne ma bi a yeye a ekutia adwuma ahodo no nka ye jai but ye fa ne se o mi wakwanya me kura me nyine ye o me hwe me mfia kai a ahwe betume de be 90 afi ne manya 20 years me de 18 years me wo more time who told you when na kira so wo more time na me na me ka kira wo wonnim obra ko bra wonnim me say
Yadwade abaye motuam da sen pada betena adwuma mu hai. Ye foka na baye ba ko du fia enumre ya. Nyame penenim. The last time na Saturday night powder. Nti yadware anopɛ ya bo Saturday night powder. Oh, say adanse ye ne ba ya. Asante zongo de ba ye na wo fa ya. Teshi ono so de ba ye. Omo say da sen powder no mo boy mo di nya gas ne ade that time. Powder pa. Saturday night powder. Omo de prepare those days no. Enti no ye no mudi no bra ko bra be sere. Wa wutie ye. Akwanya be ne no. Yire ho say de obetumi aye bia no obeye. You are not doing it to impress someone no, but wa wo ho. Me bra me bra ko bra me tuwe no. Me one type a. Me mo bra me nya ade a ye beka se obi mo aba so ana se si o me. Me mo hwebra sa. De me nim say akwanya we ye me de ese me ye no. Eno na me mani ku ho ese me ye ni ye. Ma me ame ho. Se tena be mini ho a. De ye beka fa me ho. These are the things we must consider. Akwanya na wanya na brabonum. We abusua pani, ebi abusua wo na si wusere so. Ebi akwanya bi ne wanya wo na wo ye pani a wo da adwuma bia no. De na wo ye. Impact be na wo meki. Na se kire wo ni ho no ma ya ka se osimesi we ni ho ne ya fe ne pa o. Aja akwanya ne yanya. Ebi akina se akwanya ne ho ma ye bio. Enti ye besere. Wo ni mu wuda. Ebi na wo ahoden mapa. Ba krachi bia na no ho oden sene ho. Okoye no wa madwu ankontumi ankodu fie bio. Enti ye besere. Chance ebenya bia no yanyere ye ho se yemfa ni agro obaka ya Zacchaeus emra na oye akwanya se opese ohia Jesus Christ no ode na ho de nyina preye akwatia na onhunu enipadom ho no onhunu Jesus Christ tumi kofudu dua kwahye na pampam se me sinkete se de maka se mehunu ne mehu no enti ode na bra bo nyina si ho no pempen so de obetuma ye bia obeye no obeye ne dade no no de miti no nenso ba ko bra ba mu ma no enti yanyere ye ho chance ebenya bia no yemfa ni agro yanyere betuma ye bia se be ya akwanya nyame de amaye no ebedu baabi ebefiri yensa no ne de yame pe no yetimi aye right kwajo mame mbusa we na some me busa yeah it may sound very very funny but very very important pa kwajo usapa we use no why use no bosum be say oh sapon de black over de ne de ye kasi ya use no 6 months ana eboa me de sei anya hwe kura afi ba ko de me ye ache bi afi ba ko na masesa afibia ana osesa sana afi wa wotie me anopai unsumi busawo se sapa wo use no edi sei on be kasi obi we kasi 3 months boboa ebi kura de efi ne mo frase unse sapa ya de ensa sapo ya de a uri dwade a entumi nsa ankasa asa kura enti no se de ete no mo na udwade a wo ko no bo se bedu baabi na ne kalo na esesa meaning se ayedada boroso be depending how I treat it nso udwade wi a osapa de na odihye ne pe no yese obo homoden se obe homoden ahwe ne nsuo na firim ne wa hange ne baabi emfa nhyem mfa semina ne nto me nsuo ne nwo enwo eyesa de bia ye neat but dodo na adwade wi a na ye de atopa nim na hyem na nsuo ginam na semina ne san da so sisia na ne kala na sesa na yetantantan ndi se odi ni di a at least 6 months 8 months 1 year bi de obetumi de atwante me say ne de me metena radio so nka se na den me de ne Memfa nyware kra de afi ba ko de metumi de preparate. Nim se de o use de. Ba me de anya hwe de afi ba ko de. Metumi sisem. Kojo wodem se ma won. Wo from baby a no mani ajepa. Wo frɛ ma ne se baby. Se woni oba wo ho. Na ka se o baby a na nani ajepa. But wo ye niam bi na ka kire se stop behaving like a child. Na ne buafu. There be nya botre sa se na wo kan e ne ma mi no. Baby no kura de ne no emma no ntam ye ntam frɛ ma emma ne frɛ ma ne baby na oka say baby a na ne Jesus wo kokro no but who put in that context say stop behaving like a child and I say baby a na say ho no eya 10 nie ono ne hu ni say like o ye na ne ma sha abofra e say ho no wabu na nim tia na baby ne e pani David tie e bra wo friend baby na e pani un say akrokro say abofra o krokro na de netena wo sere so do nsa ne nam no ho ma na nige a wa ma na ya moto fe se wo no wudi like wa fa ne de na hye wo yem prekope ene na ye difference e wo mu no ba ka se wo nyai se wo ye na de se abofra a se wo bu na nim tie bi sa no ba se si ade me ma na ye free baby ene no kura ne nko ma ye mu bi ye sugar daddy for na babes ana me boa that is the truth ene obi ne ho ye be ma ye be free ne baby e wo mra na ta so mo ma na otu na chi a odo ne nsa kwa akire nsi bi so baby ne de ewunya
ene nkokurafo na especially ma ware no kura na nya baby no wo wade na wo twempona wo yire kira na ye frɛ wo baby wo Ghana that is the truth awale for no pa si ye biefun yin segment na mo frɛ na mo de o dance die bank abem se mu oya mo a mo twempona wo yire mu achi na sika wo mata so am to tokas na mama no ye frɛ me ne my babe akokura pa hwiri tiri ho de aye anwi ba komponsi na aba ya ketekete be emfinhia be ye dunsia dunwotwe Nensana na pempem saa na baby na ofe ne tire ho saa my babe na abofra ketwa etia kokora ofie what in self fan tire na papa ya confused omo tia omo nyina o na me ka che omo tia omo papa na wa yedlem penny pa o akola nturu busa penny ne say baby na car na so beto mama na papa na you confused I say carpenter na de beba carpenter oya ka baby na we phone na so seamstress ne pam seamstress wa pam phone na udi agura do e bo fa na de ba sa de se no mo yeri kuro wa no I do ashipa ba yo be da say all right stories making headlines in the national dailies. Tuesday's edition of the Breakfast Show. Shraba Kwajo Samibi at Nasem. I never done no pay. Bubus when the debt was so nice. Fimpi me no near you know. Radio Ubrini Ghana Futio. Right, DJ Hitman. Mena wase na akonya kese ade mame no. Yenka satwede ampo Nyankopon. Unshraw anope. Ne yafa akonya wiso. Na yenche na tifo mutie yefre chichire ene benche ye adehia mo Central Region Agunansa ba apam Winiba Johnson Mumford Mankesim Swedrofo no pe cheche mo nyina no mabo Briwa Salt Pond Cape Coast ye cheche mo nyina nkasa adwumade amobo no ye ni sopa sanso adehia mo wo gomua kokofu ye cheche mo nyina no pe isa Yankopon onhyira mo pam na onye mo kase ne ye kaswafo yi eni ahya manfo nkrebo premantemu miamia ne nyina ne apie mantemu Eastern Region ye cheche mu nyane fra mantemu voter Yankopon hyira mom sa no pe no maye krado na anopa dwumadi ahodo ye die no mutie yen na bra ko wakata na de dos ne nyina betodwa na mom no ye nto ye bo ase ne tutu na asre na abese anopa na ye nhyase enfa okunini daily graphic wakata no enhye kuwakata mo boso dwumadi no ase na kuwakata nanim ena obehu Ghana bampani John Dramani Mahama nimfoni edaha na musein ena obesanse hunum eye oman konkron Germany mampani ba ko bra dem de den ede President Frank Rota eye Stanmel Frank Rota Stanmel ono eye president edema Germany mano na nimfoni daha ena one Ghana mampani omumienu ena Germany mampani ede nsa ede ato Ghana mampani na beti na tumi saba no wanyini na wabobra ne tiri ho nyina yehren fita na oba Facebook no so a DLFM 106.9 obehu mfoni ameka ho asemin na openi kirem sem o hyebo se Germany ma no ede sika botene 65 million euros 65 million euros e ba beboa Ghana man ema yatimi akoyenem ema man atimi afantoma pade afura titiriu ene adwadie nsense na Ghana nso yenso yatumi ase ne fatabia o se de ndo awokan no bepie o man mu enane nansa make se obansa hwe o man Ghana ene o man Ghana mampani John Dramani Mahama bonto akakrankra di o man ho ayawsa se be beboa na Ghana man nso yatimi akfa yantoma pa ede afura Germany mampani ene Ghana mampani John Dramani Mahama no mfoni de ha no musia no pe no o kire ma 65 million euros ayiska o de betai Ghana fuachi ne yakoyanim ewo mpuntu ekwansom na bakwabna eye galamsey ehu sensem yeyi so bekaya Ghana mampani John Dramani Mahama baaye no ena wahunu se galamsey no se de aye no eseye wo man Ghana yepa na yatena yetitiru ena afei yani su ahodo a etwa ye ho ahia ene oman Ghana kwaye ena ne pakitu abi etimi akwakofa efidemu no tom ayefa ne se excavator ena afei nso eye chamfanya hodo esi yensuo su to o manyim ana ma onu di yensuo so akwane abatse sebe ne before mo boy yensuo ho ban da bi o mo no mo se no mo se na ajenyine nsuo no o mo se yensuo ni saa
ena Ghana mampeni edi dwumadie bi a na se dwumakuo bi ana bedwokuo bi a ye frɛ wɔ dem sɛ National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ye 20 tia kan sɛ NIMOS ku di ba ya ema ɔman Ghana yensu yakwaye ene yɛtena ho man sɛ bɛyɛ nipa bi galamsefuo yi etime enkonkɔsɛe ena tena ye na ebeto odwa sɛ ananua meme ne etwa mu ukɔhwie mu ewo ahafo mantem ne mu a aba pempen wesini pen enso bro wa kase bro na mpenifa wonom na omoda na mo school we ya no ba kɔbra sɛ de omo ho fa wonom paa wɔ hwidim ewo ahafo mantem ne mu no kuro ba kɔ yɛ Fred bro ni kurum aba omo aso yɛ hyepam na mba moden ekwachi nipa bi a wonom nam koti kwan so etufu magudie ewo hwidim bro ni kurum a ade hye okurum akyerem sɛ dabe omo nte bi da omo na mo de omo ho omo nsuo no omo nsuo kwaye no omo kwaye omo sɛ na ade ntina mo beto omo de omo mpene na sɛ mo ade hye ho fa wo no mo no ewa hafo mantem no nyasem kuma na no na mekese no empenifo de aba sɛ mmese badwafo mienu wo mo nkonkɔ pie mu ewa national CID fo mpenifo akache na wonom koyi wo mo ho ano emfa nsɛm bi ne ntansa bi abetodwa ene brabe yi wa no na ko kata ne kyerem a empenifo kyerem a sabasabasa ye kɔɔso ewa hwidim broni kurum ewa hafo mantem na nanom mi ne etwa mu no mo susu sɛ Mashaba jone de mande sha wono mo Esutifi South. Aye onimnyam for Collins itauta. Mo kyire ma papa yi ne ho bon mu bi oka ho. Ana mo fa ase ba ko a onso se mashaba jwane wo ho no ma opani nso bo adwumaden yin. Esutifi North mashaba jwane onimnyam for Epiniza. Kwaku ado omo kyire ma sampanifo mienu wei. Sa nipa beboro eye ahansia 600 amba moden ekoto hye. Hwidiem police station hɔ na mo kyiri mi sɛ nipa a wɔmache wɔ no mo nya wɔ no ma wɔ no visa mo nya bɔne bia no wɔn mo mbɔden insight ya de hye wɔn wɔ hwidiem ne nipotem wɔn na mo ka kyerɛ mo so mo nkɔ to hye wɔ mo so adan ayɛ dodo yɛ tu fuma gudi na mo tatan adan den yɛnyɛ yɛ hye mo bɔ sɛ yɛ ba mo nya fuma gudi atu mo tu bia mo tatan ade a yɛ mpene ɛna ma sɛ badwafo yi ekɔ insight timamufo kɔ to hye ade hye yi so a wɔn kɔ papa na mo so mpenifo ni so mo kɔ sɛsɛ wɔn mo ka papa mo ka asanhwehwɛ Mikese de makopie mo CID enti pemprenye de Esutifi North mahye bedwane onimnyamfo Ebenezer kwaku ato okwa akoyi nsem bia no e CID ana afi nso Esutifi South mahye bedwane onimnyamfo Collins Dauda omkoyi omo ho ano de afasa galamse hu sensem esi ya omo kyerem to makomoden akohye adehye nachi na mo kagyagu mo nkoboro won mo nkopapa mo ka hwehwe se be ya kyena mo nsia bia visa galamse de ne mo ana ya ehon nsɛm no omkwa koyi omo ho ano ewa CID mpenifo akache a ko wakati de da so daily graphic anopai ode ho ama ne bo de aba mountain esum ye free man na ye mpie mu ewa daybreak ko wakata ne de binam na ensama daybreak ko wakata de ba na wokyire mam ubehunu Ghana mampeni John Dramani Mahama fo ni da hada musei ana afi nso Germany mampeni aba o man Ghana mu nsrahwe ne den ede President Frank Walter eye Stanmar peninfo ni da hada musei ni din ede pa Stanmar ni din da hana ho fe pa bro ni fita na Ghana mampeni kyerem se o push for new regional eye security platform na endrada ena Ghana mampeni John Dramani Mahama bamo pata de betu dwase o hwa bi man ahodo atwa ye ho ahia ye no ehye border ye no mo eto hye ne ade na ye nyina ye pese ye nya platform ba ko e beboa na ye hwa ho bambo nsem so se be ya amama ahodo a wo hodo ma ba kwabna betia ne se na obi asode etiati kuro bi aba se de mubu o ma ne ye mpe indi kabina mka bia mamu no efiri na ekoye ye ne nye hu bionti ene ye ne ye de ye pa ye ne ye de yesisi ye gye ye man na wono masode no makotu o mampani atu agu no makogye o ma na boso wo ye be ma afa hoden beje enya asemi kuma ye koso bi mamu ha se ye pa na Ghana mampani che so de platform bi baya esigana ha nom ka be pure mantem na star platform na wa wono mo bo mani kotu awisi omo sena yi abo akode no omani hunu me nyina titiriw na bi me ahodo a ye no omo hye boda no na omo bo mpa ye na eduto se won beje ban ato ban se be ye beboa na me ahodo a ye no ebo ehye boda no titiriw ne West Africa countries nka yetumi abo ye ho ban se be ya obi etumi beto nhye ye nso embekuntian
na mu kyerɛ mu sɛ saa terrorism no ɛyɛ ade ha adwenye patriotic kuro no ɛtaataa yɛ paa nti ɛno bɛboa ma yɛabɔ yɛn ho ban na Ghana man pani kyerɛ mu sɛ saa violent ɛyɛ extremism no o kyerɛ mu a meka sɛ deɛ mpempire no amama ahodoɔ bi kyerɛ mu a wɔn deɛ tɔn 10 time wɔn mpɛ bio wɔn mfa mo ho mehyɛm sɛ Ghanafoɔ na amama ahodoɔ bi ne yɛ paa yɛne yɛn nkɔnkɔ yɛ deɛ wɔn deɛ wɔn nyɛ bi na amama ahodoɔ bi a nanka yɛhwɛ ne mu sɛ wɔn nyinaa bɛboa titiri no ɛyɛ 7 West African countries ne bi te sɛ Benin, Burkina Faso, La Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger na Togo man ɛka ho bi sɛ bɛyɛ ahobanbɔ nsɛm bɛyira ma yɛn nanso wɔn kyerɛ mu a sɛsɛ amekɛsie no IES nhyehyɛ ahodoɔ a wɔn mo yɛ no ohia mama ahodoɔ bi te sɛ Mali, Niger ne Burkina Faso a wɔn mo kyerɛ mu sɛ wɔn deɛ wɔn sa kɔ form alliance wɔn mo nka yɛn ho bio wɔn fa wɔn ho mɛbɔ wɔn tuma mɛbɔ yɛ deɛ anu bia wɔn abɛtuma bɔ wɔn ho ban wɔn akɔ form wɔn alliance ntumi kɛse mprempren deɛ Mali man no Niger ne Burkina Bay mɛ wɔ faase saa toale no ne ho ɔden pa o kyerɛ mu a dabe Ghana man pani kura na wɔtwetwa me kopi mo Mali ne Mali man pani kasa ne ade anso ade na tentam ɔmo sɛ nya de ɔbɛpene saa alliance na ya form ne de ɔmo kyerɛ mu a ɔnya de ɔmbetumi de ɔmo ho ahyem tumi kɛse de pempren de Mali man ne Niger ne Burkina Faso ɔmo ato ɔmo ho ti Ghana man pani kyerɛ mu a ɛnwani de ɔde hyehyɛ foforo ba ɔmo betumi afɔm new platform ɛbɛboa pa na etumi ahanse regional security operation sɛ bɛboa na sɛbe empenifo se ɛka wonanti ana aka ato efisa mama hodo atwa yɛ ho ahyia saa no sɛ yɛyi yɛ ni sɛ wo yɛ de mfa yɛ ho Ghana de yɛ gye yɛ ho yɛ bɔ yɛ bra yɛ bɔ yɛ mampani yɛ ne yɛ wɔ yɛ sojafo bɛbɔ yɛ ho bɛ wɔ sɛ yɛ boa sɛ eja bom ɛwɔ Mali man nim Burkina Faso a wo boa ɛgye ta ɛbɛka yɛn ɛne nti na mutu saa na mo sɛ deɛ o mampana ɛbɛyɛ hyehyɛ foforo sɛ bɛyɛ a saa na moto yɛ kɔ yɛ ne mu no ebetumi akɔnkan de ama na hoba mo nsɛm titiro de ma bi man ka bom kwa hoto no nema konkan etimi etiaman na yenyina nim ho de na bena hala ne kire mam excavator part vanish under military watch ewo bema camp wa mu kire ba se amekese no excavator part vanish under military watch tu kopie wa bema camp wa mu kire mpempren de bra kobra kwa gitew excavator na ayira ne part ni betutu ayira enya ntaban ewo bema camp akwa geta ewo ho no ma akwa ye nsempi e de ama omanya aye nsempi na omaga na etim sese no se ye ne bema camp sojafo ne boban to ban na se beba se excavator bi a empinifo akide kogu ho no ma na part ni betutu ayira ene kobia ntwenwem ene ye menya ntaban nyanka metumi akoda nchan ye sana wodi mi o menya ntaban ya kambetu ti se hwan mbabubro ne metumi akoda nchan temi kesere mu kyerem se excavator ne tena se dwene huhu se da bi se de aye no so osan akọ ni nkinti watu ni ntaban ne bia tu akọ no wura ho a akọgye tade ma omanya bema camp ho na ehuri nti de asie no daybreak ene bo amane excavator part vanish under military watch soja for bo ho ban so ne part ne bia tumi atu sen okokra Ghana man ajonko ye no ye ne aye de man ye ne aye de pa ene ye ne aye de pe wo mayi mam DJ Omarion Boameni yemfa ko akrata we project na Ghana for mehwe bi the dispatch at binam na ochirema I want to prove that Ghana and all of Africa can stand on their own. President to the Time magazine. Enti Ghana man penny John Dramedi Mahama Berma Obuata Tipinam na ochirema meke se die opese o prove chirem say Ghana ene bemanya hodo aka ne nyina no obia betume na naso aboa na ye ne atoto ne yama na obia tume de ne ho se kama titiri esika sem ya ho bambon semu na bibia tumi kon kan de ma bibima nyina anti Ghana man pani sesebe papa so opa homa so ene ne mude ne mum ne ye diem no opere ne sente no opese anya hwekura mpo no bibima nyina ye nkwahye obi ase ne yemfa ye nkura nkoye lela sudala ene ye ne ye be no man Ghana ye ho akire ye ye pa ye ho ye hu yasene ye hu ye ho sene munti yesere mma ebi kakra nkodi wo fie dabi Ghana man pani ose ompani sa opese bibima ya hodo de nyina ye nyina obi ho beto no na bibia tumi akonkan ede ama oman kratan fa mentwe me kwana me hwe ni yi kratan fa etaso mienu miensa enum ani nsia na Ghana man pani di nsem di atudwa the dispatch kwa kratan no ede ho nsensem etimi ede aba na kwa kratan ne kirem se IGP direct CID to take over
the investigations into attack on Nimos. So they can redeem a half mountain on the sea and no me try me abasa course or no. Ena o my Ghana police sahine IGP Christian Tete Yohono Edia Kwakodan National CID some more than remember Pamfan Sense and Nipa Biada no hubo mono or Momra any ni said ya a separate pair once and some or the apa. Now Ashanti MPP caucus condemns comment from MPP MP insulting Bawumia badly. Enti omodiaba na mu chirema eye Asante Mantemu MPP caucus no akondemo mashebadwani bia ba bonten ebedidi akane omampeni abede Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia obonto aprese nkaja Nyankopɔ ya atoma 31st January 2026 MPM yokwe delegate ni kwesi mbato abade ama no akopere omampeni akonwa ewo mfempi mienu ne aduonu enwatwa batom na openi ani den ede Mr. Eye Asante Boateng MPP MP for Asante Akem South na muchiri makoka kansem bia na nse no kaka na dutia Dr. Mahmoud Bawumia no enye kra enti penifo na condemn no said oye ne sabi enye kra omomode a mu no hu se mahye bedwani no nya nsema hodo okeka sabi emwasa na yesa ntitimu na de ba manyoku no mu ehun sensem no so the Daily Dispatch ko akrata no de bi aba no pay na the Ghanaian Times ko akrata no wasifuma no pay the Ghanaian Times echirema Germany pledges 65 million support to Ghana said dem di kan ya na ya ka ho nsemti no yende mo asuko bio Germany mampeni ne o ma Ghana mampeni John Dramani Mahama Germany mampeni ni din de pam teda me boy na wo bo na se wa mo tekrama no mutu a wo bebre pam President Frank Walter Stanmeier ifoni da hano sa na Germany managed the system 65 million euros 65 million euros ebe Tiger Nechi abo ampuntuduma akwaso o maima ko akete de ho sensem etimi dia basa so na IGP wadalete say said for nhwem mfamfa basabasa ye course wo mram eku a ebo omanga na yensuo ne yakwa ho ban se be ya enipa bi emedi ayaw na omanga na nsuo ne nsɛ no mekire na mo suku no enipa bi amkwatete no kotite mfa ho di so na mu chim se munya nhwem mfamfa ho se be ye beboa na oman eyetumi abadwumaden asom Ghana so mpasa so na GJA considering illegal action at ECOWAS Human Rights Court over Ahmed Swale's case. Enti President Edma GJA ekuno nsɛmtwefo nkomu ko ma Ghana mu. Ya mo fa ase abet Kobana Jomfo akire mu sei. ECOWAS Court a ehwe oman Ghana nipa ene efa ahodie suo no. We de awia bibiman ka bom ko ni nyina no. ECOWAS eye court no ehwe bibiman. Titiro ne aso ye ehwe eye enipa fa ahodie suo no okire mu a adenti enamfie pini Ahmed Swala oyesem na nipa bi board tuoje ne kwan firi ne nsemo no wo de asem nya kodan akoto aka bepem ne ekire din na de ne yeye into na yetim no enti bo am DJ Omalion de eye the Ghanaian Times nsem ne ye kan o kire mu a adenti bepem sam na ye kese no enti ECOWAS Court muntumi nsi hu nkonwa emwama Ahmed Swala nipa bi kun no yentimi hwehwehwe mu aba ne sa na lakadase ka bi yakoso nti ha no pa nti wonte ase court no odaba odi case ne besan dan penifo mo ka bi ewu mu nyina na abo se be yansem twefo dwumade ayedie no enipa bi ntumi ndi yen ewu na mu di awuwi a obi anka ho hwe aba ne sa ha adwen nti wei ye GJ president me wo fa se apet Kobana Jomfo na de nsem wen etimi di aba emontene so na yenyina mu e ne yenko pie mu wo Daily Guide ko akrata no odibinam no ope fans panto say the Ghana's favorite newspaper Daily Guide no nsema wo kan yi na wo kirema asama so pa ne SML omu kirema make say de ton 10 time OSP claims I hold on about Montana Swana. Ochem say call for evidence-based verification. Intimika say make say the Office of the Special Prosecutor Kisia Jaben betu judge them say. Sa SML contract or main kwasa ye ni na dream panam dia bo main. Contract na much them say enye valid contract ene man kon kan fa moment sika pa ene pa bia kwhye contract say dwene go mboto momam ha say no nyasem kuma kram enye kram indi OSP them say we dey 20 time
Samojo mo hudi say no kura momfa adanse yemfa mra mo bo akura sika pa o madi no mabo mutu asese mpanifo kwagina ma na mra ne o madi fi sebe Ghana man no won mabo ekro no ahun sese no so daily guide edibinam na AG freezes want to me co accused attorney general make say mo kire mi say nipa hudu be mbo mo de tansa ba wonom say o ma say o ma Ghana kwaye ne yensa ase pi ena mama nkutu adi furu pe asante man temu otitrani dwam trani de man pipi amanyuku no Mr Bernard Enquiries yakwadwa senema ne say chairman want to me stronger than appetite omotata ne sa chirima o man Ghana etim no wagu omaye ni mase akose na kwaye ene yensa ase galamsi wakotu bi ase Ghana ajapade ntino mkogina ma na mkaje mze nipa bi ambo ne tansa ka na ho no empenefo agya wo no Attorney General Dr Dominic ayene onokwa no so afọ hwe oman Ghana tenetere ne so muchim se mikese die AG freeze wontumi co accused tinipa hudu be mbo omontensa ka chema wontumi ho no mikese die 10 time ebinu ho no ma monsem no omonya bone bia ntimpanifo chiri ma omagya wo no echire den yakuya nim ne mpie mu ewo the hawk newspaper ono ya akroma watufa na akroma newspaper na tu no chire ma MP says or say Asari should be answering, not asking. Not asking. Bisa. And MPs says or say Asari should be answering, not asking. To where the back of Brown say, open po no, na kupiemu. Ewo, finfi mantemo. Machine, message jone ba kwa. Waje fanse pa. Didi ashada kemu no. Eye, Mr. Kwame Asare Open. Uko piemu a. I think some Fantima Central MP no. Opo adwuma pa. Opo adwuma pa. Na make say na mu chire mu a. Opening pa uko piemu Public Account Committee on the da no. Etiwa East MP. Oniminyamfo Osei Asare. O chire ma mami we no nkanya so no bisa se ono ankasa na koyi nsema no ono akoyi nsema no efri se ono ankasa na dwumadi a wodi no huboto anu mfa kora mfa nhim tie ba ne se no ono nya ahoden a oni bisa nsema wa manfo toto amanfo no ade ono so ye kan obi a enka wase on hyeda mbo no homoden a ewo dwumadi a de hye ne nsanko ka hom nti o chire ma ye mame Osei Asare abena ono ye tiwa East member of parliament na make say no Public Account Committee no da won ma no chiremu a sa dwom training di be ne kita ne de sine kura on prepare chiri ko no na esom tototo no nya ono mpo na ese otututu bia no man ganam fize ne modern bone dwom de bia odi no on de on sha de hunu ye kura hunu kura ntino ene ho sensema kuwa krata no ede eba ya edi adaso no eye di hawk akroma ne nsem no ho nsem no na mu kirem se Chastera Snop at the gate says he was turned away from President Cap over his small car. Hey, asa unim Chastera Banye Charles Asampon Taylor ukopie ma ono ofiri se hwini mpotem na menim aya okọ hɔ ana asa oba nkran wagya hoko bra Charles bɔkɔ de aya akofie kakra wate na kɔfa mamu ana munim bɔ no bobi wɔ se hwini bi na obi mɛhyɛ wanam fi se wokɔ yi no asa ye nya wosa so a ya ne yinya ya bresa woni Alhaji Dombo tedie asa ye nhyɛ dan nya mosa so Ghana local league no mu bio nti esrem am na mu kyem se Charles Taylor osnobo eye gate one mamu chirema na ne car na ode buy na o say his car no eye small car te koye nsensempia Chasele da hanu ma na Chasele yo bia yifa da godie mu de Ghana ha de oboa football president abobo pan na Samson na Senate 1060 with 2 million members 7.6 billion collected 5 billion paid out in pensions. The much say dear Senator for no, and ya de adwuma mu de ombeton town mo hotel bia mo ba adwuma water sika o manya no emu do pa make say dear 7.6 billion sika wo magie
5 billion any sika omotua de ma pensioners nti we de adwuma mo bɔ no omo so mpam je ne ho sensem na sanso na endo den sem ba ye katafa tosenson di hawk no prem park fight government echirema emra hodo ode ba omo hu ni se sa amra ne de mo akra omo mbɔ mmɔden a print papers ne ade ko ankrata ne ankrankrɛ for mo bɔ mmɔden a print ko akrata de ba na mo so botwere sendu ka be fonten tan so mo chim so mo de mra bi ba ye ba betitem fa ho de su nti no omo mpene sa amra ne de Ghana man mpene be ya kasesem enti se be ha dwen pam be ha dwena the business analyst de aba na wo chire mi say Mahama Pras aye Stan Mer Germany president me wafa se Frank Walter Stan Mer nfoni da adam no mu chim se pushes for renewed Ghana Germany partnership umbabe ahwemu kena Ghana ne Germany man na dwade be kosomo man yenye sika de aboyata so chim se 65 million euros sika eba Ghana fo botum ne aboa na ne ma etimi akonkan ede ama omen ene ho sensem no so wonom ede abasanse DJ president Odimane for full report from Attorney General Efa openipa ne den ede Ahmed Swala nipa bi bodu toku na o man ma kire din a ye hunu ho sensem no so ho sensem etimi ede aba na DVLA fenifo asha se o mapa eye SMS notification for license renewal and replacement Bako mu kire ma driver vehicle licensing authority for no mu kire se kan kire Ghana foi ahyenka for no mu die ni sa wo ko renew wo license anasa wo license na yira okutwa fofora wo wie ya pe na wo be wan sa wo phone no kron e bia na wo de notification sound ne ye finene wo de na be bo wo phone so wo hu ne say yes message na ba o ya no kre well renew license na wo renew anasa wo de ne be susa ne meow wo so bi wo na ringing tone no anasa na yi no ne tone na da ne phone so no esu otumi tietiem se kraman wo hia bi da on Go. We want say I shall see you sa na we hu. Na we hu say yes, wetua na wa preparate. And won sensem to kwa krete etime e dia ba no pay. Na yentu fa na yenkwanim na yen free. The business analyst en free en fanchire mu wo daybreak dem say ya preparate da o. Daybreak ya preparate mu chinti yen preparate bi. The metro lines enti the metro lines ni chire mu sem. IGP orders prove into attack on 9 malls daleta kratafetesunum no ntimika se ya ka honsem dada ye numa sukobio Bernard Champon promises hope unity and growth asi adapt voter regional MPP timika se de mu chirema Bernard Champon aka na so aforo hwe manga na kura yensensem so o chirema ameka se de o prepare chire pam o hwe no mu se wakwahya bo se oba Anidaso aba e de MPP ni o my Ghana ebi osu nkebo betumi aba pa na mpuntu aba o mayimu a MPP amanyo ko nso mbafa mtoma pa de afra o mayimu a enije ye ba no enya sem kumanti we ni nsema hodo a Brenda Jampon operate to me sam MPP amanyo ko ritum be hya ne nsen yakopɔ ya adoma opepon boss ma yakohyem ne de etwato akura 31st January 2026 moto abara montoma no no na sefa to so beboa mo na amanyo ko no mu adwokra na nkunim di aba mo na omu chiremu a immigration officers bi omu ambushi ewo eye nangani one dead ba konso de nipa bi akoto ahwe omu so mekuno ya makwaya wo semi yipa ewo mayim katafeto so enum ena metro lines ede ho pa ya na sanse na openipa mkoto hye ne so eye mob attack ekoso ewo hwidie mu no so kwakata de ho nsensem de aba ya ka ho nsema anti no ye no masuko bio the daily satellite watono torch ne ko satellite na to no chiremu am make say yidie Honorable Benjamin Ayiku Nate collaborate with Lejokuku Assembly to spice up in inter-schools games. Timika said the Honorable Benjamin Ayiku Nate Obon homa diane adehia mensin no mechelo Lejokuku mensin da kabuma ombebua pa se be ya ombe spice inter-schools games. Be ko brand mi se obeka ya those days no eya ne ye wo inter-schools competition ayeye schools ahodo e wo eye mpetu aba akoso abehiem ye ba besi akan and from primary level ko JHS ni senior high mu de pass no manama aya na mu de pam na womba beboa
de abasobɔ de amma schools ahodoɔ mo lejokuku mani bɛgye paa na mo bɛ scout mebu no mo nim bɔbɔ no sɛ bɛyɛ bɛboa na mebu no mo mpɛ school kɔ no matumi akɔ school fi sɛ ba hwɛ bɛnwani gyina mu bi na mo kɔ school na no mɛ kɔnkan mani bɛgye paa na matumi akɔnkan de amman na NDC MP orders attack anti-Galamsey task force in a close call for the letter of operations for 9 months and soldiers to make say the or the attack is here with the money they aba MPP MP ankasa P ena oyinsa te adehye mo wo hwede mbroni kurum se monkoto nkwahye nipa no so nkopa pa musum monkwa bro won aden na o ye tu ska ko ne di na Galamsey nya ska boye ho bra e de na nsi da bra ya bra sa ya ba power ya nya akwanya ka mo ye ntu bia mba be ye rough mo ye ntu bia mba ye rough ana kwahye bebunu na chi monkopa pa musum monsese kas ne kwanim kotehye wo no mo so a make say de mo kogina ma na mmara ahwehwe mo nsem a te ho sensem no so no entie NDCMP ne nipa bi o mo ka ho de o ma so ayehye pam na manhunt for killers of immigration officer at Timpani katafa tasinum what the daily search that Chirema Timpani make say the nipa bi akotete immigration officer akobodi to say dema yawo agene kwa dia fini say ho front so mo prepare bi no ma akoye SMP na e positive to mo de agukrum ena na nwura mo hwehwe say nipa we akoche won mamra etimi ene won mo dia alho sama Timpani ba no na ho ba mo nsem ya makukum immigration officer yes and say immigration officers is mo bro mo fa se ba kom kokun no we mfikire ha ye kwa benya ho ye ba kon so na makunu wo Timpani edion munkafra why munkafra pam na the chronicle kwa kata de bia na wo kire me say hwediem Galamsey incident Mahama party men sabotaging himana obisao anti MPP Rabi we NDC National Democratic Congress kwa kata de that's one year the chronicle ebisa say anti NDC mwankasa manyokuo ne ma no enti mu ko atia Ghana mampani John Dramani Mahama ne dwumadi a wodi a na afi say Galamsey oso Ghana mampani aso ya san wo kono ba kono mu kire ma sa na MPP NDC na dia kwa na MPP ma no sa munya abotre na o kire ma NDC manyokuo na nkasa ma MCE fo ne bi DCE fo ne bi any MP fo ne bi sa na Ghana mampani Galamsey na okutia na sa na ya omo yew omo mpe eyo mo ya pa se maka se mo pese Ghana mampani ko ntumi nkuntia Galamsey ne vi se meke se de ebiri mu tu bi nyafu se be ye ka mo boye chiche sika de ma nipa bi mra mo bontoa so ni se Ghana de obi apetumi o chiche sika nse wanya omunya nte omoka ti Ghana mampani nka de nka chire sini o mabra tuatua sika de ma delegate ne ade a amanfo akoto ba nso aprepre chira ndi we de nka ja mayen tu kakra na nka odi anya hwekura me 2 years bi ne fa prepare chire nka be 2 years e kodo na nka ja wa pam ye kura nka beti ase ne we de ba ye ne manim ya odi jagu ye to sa de ade enya ne sa kura ati ase ti we de o madwa obi sa se Ghana mampani ze no ono man kase na manyuku ne ma MPs ene DC ne MC fo ne bi akutia na Galamsey okon a we so ano so ana nti we de Ghana mampani mo ni nda wasa abo akro do be ze empirefo bi chire mi so mo ba ye nche mo abo kapa ndike be ya mo kwan no prepare chire kakra nsa ka ja 2 years ikwi nanka omatumi agyae na sese se ne manimi ya tata o masa de mo akra ho nsem no mde abai obisa we asem bisa o onka ne se pempe wo sine pei is alleged to bisa katafata se mienu no miensa ene obisa bisa sa questions we no na upon fosu likely to contest NDC a year fuck bearership no ento mu kire mi se NDC amanyoku no upon fosu say said de tie no wan hwe ni ya se Ghana mampani John Dramani Mahama de ne som ne ba wie se Ghana mampani on contency build dia se de upon fosu ba Chief of Staff Julius Debra hwehwema beto dwase onya obetu frank ani be akopre mampani dibre ena national chairman edema NDC General Mosquito Esedun Ketia Johnson ejina mu tendende a walezire mpabo na miam enya semkuma Sanso na Vice President Professor na General Poku Ajemanse walezire mpabo na miam omunya tetechire honom omo oba pam tiwedie afiwe 2028 kum ha be hurupam ene hwana beto twade kane e wendi samanyuku omodi tumini be ma no eno ho samne so de aba na yenko piem na mu kirem say former Western Regional Minister advises chiefs speak up against a year injustice in Atuabo chieftaincy disputes. Papa ni buafu pam wetwa Joseph Nelson Western Regional Minister
akane no ye Western Regional Minister wadwa pa no chirema osre ahemfo a mo wato emantemu monkasa o na mpenifo nsabi wankasa trewa yi pone ya bechi wudi wasi honom oba betumi ato wudi wahye na ntem akofa blade adwiri wutire ho nyina kwabo wi no nsa ho afasemna de asesere tena ka chone sako de ko se wutire ho nyina ye name tofeta fiade wutire ba monkasa efiri se mentem ho ase ye kwaso ewo aye ato abo wase region hodom atakwa de potem no enye injustice bi kwaso ye buni pa bi fa so a esa ahemfo no tumi kasa de fa ho na sabe moya ahemfo na sabe ye tietia munyonko ahemfo no bi fa ho die so na sabe muntumi nkasa mu a ye pam mo nkoto mampani bi achi nkonko ye mu hitabu du achiri bia monkasem na wankasa otuwa yi ponen we ya kane Western Regional Minister mo fasi Joseph Nelson nsem no na ensem no edoso yemfa we mfantu yesebua BNFT kwa kata ndi aba no chirim say SML pushes back against OSP claims. Omo chirem say OSP esma ro betu dwa o chem so mo contract ni watwam o mo nkwache wono mo no. Nyina so a wono fa betu abonten. Tumi a wo ne nyina so a wono fa betu abonten no panim guase too much. OSP buy o mo bra bia magana. De bia ugu ni panim asesa nsema enim no kure nim na aka kasa. To mo ni abra mo fight in the back. E ho sensem na ba. Samsung Domestic Bank have capacity to fund energy project. Fidelity Bank Director Uchirima Mike said the Omangana is crabia hodo yo mangana yani yanka said the domestic banks no omo ahode obetumi abono mu disika de abo my Ghana yanam kanea anaso ya so ye hwe ma my Ghana yana ho ne nyense obetumi ade omusika kweshima boa magana nyinam kanea gina na so katafa teso miensa e wo BNFT kwa kata no de ho nsensem ya ete apai eti ba ko bransam no dos de esebra ni tiri yenyina we so e na yemfa kuakata boboso no yemfa esi na DJ Marion mpenifo sabe abo ni jajakwa yenya ne kwanti ama me di birthday bi ma o me di birthday bi e ma o sa onsa be kan ma me nsan pushi ma na ye monitor na yentoa dwumadie ni so ma san pushi check ma me se wahu a aha enti ene Disenia Moose ni birthday. Former morning show host said the DLFM 106.9. Make us in playing there. Tenka 104.7 FM. Or no, in a year more drive time host. Ya mami Equiadonco party. Ghana Freedom Party. So, she said, there, oh no, young Frank Trini. My name said 2028. Obasa could be there. The day at the Mr. Philip Kwabna Ajemine. Mr. Philip Kwabna Achemine. Do bottom line say Roman father. Mrane ba ko pepa ne say ye wuroguro. Wo de ya hu na friend say wuroguro. Enti na e ye Roman father the birthday. Enti champion man Roman father wuroguro ene ye mo awoda pa. Twede yampo yankopɔ wo hira opa na wo pagya wo no onyo kese. Na onfomfra dom kwa dom na presidency ambition de nim say de tie bia no 2028. Ghana Freedom Party mo kwaje tumi de magana na Ghana foi. Mama adwuma me yaye na mebu ni nyanya adwuma yenti na Roman father Mr. Philip Honorable His Excellency Philip Kwabna Achemine dodo abomra ne say Roman father rowlu ene ya birthday senior nya minhira wo number of presidential mission ni mrebu na ya de bada ya beso nanka 2028 de bekwa wie nanka Ghana Freedom Party ya mamia kua donko se nye no nanka wabeji tumi ma Ghana nanka yenyina bofo ba ko pe nyina bedi wayaw ndiro nya minhira wo na mu awoda no onye okese no ntina de mfa nchira no pay. Right. Quick commercial break. Your best is here. Everywhere for everyone. Ekunim die mrenu asaba. Afedie. Me wini sa ase obi ani abre esisa wedding jollof do. The luckiest season 3 aba. We ya kwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubenya sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho. Ne edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wo feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe. Fa mobile
money tiaka. Enu ano no, wabeka agudie no ho. Kwan fufura obetimi afaso. Ede wo ho ahye agudie mu. Enu se obebo theluckiestafrica.com. Ewo internet no so. Se bia me community ticket no so. Na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma. Obetimi ato ticket no ama wo dofo bi. Ana obaba open asem. Se wo Ghana, fa baba monditia. Se wo ni Ghana na wo amanonia. Ene fa banka ditia. Ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum. Eyi ye matsa ye pe. Na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu. For *712#. Ana se ko theluckiestafrica.com. Yen kambom na yenye lucky. Na lako bebia. Shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching. Luckiest dwumadie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise eden yamba papa bo se ba ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo manta de ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo pani nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpanifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empanifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise Enterprise and the bail aba ne boda fam fofofo won so bra betu bi na gi sika gu botom yesi adepa ene ton ne ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station enche hwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_Abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, nebe shekiu amawoniaje etegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. The Dine Papa, Independent. A buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. The luckiest, luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest, luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play.
It's everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Some pimp, a time me out, pimp, treat me home, pimp, time me out, pimp, I don't know, pimp, that's it, you, me no be out, but you, tell me, dance me, see you, treat you, Lumba, Mr. Wasunasha, what's out them cry? Get the bed to our water, Kodra, then you make it to so true. If you are open and put every day, every night. If you are a Befibia, or come and I'm on to water, Kodra, and then you make it to so true. If you are open and put every day, every night. If you are a Befibia, or come and I'm on to DLFM 106.9. My banya mobita, swinging to see word to word, verse to verse. Oh, Umpenio, Cratchie, never no come where maniaci. Indeed, you and him, power be fair. Unaga, Bambe, yes, open a man's sign, yes, open a man's sign, ah, yes, you. I saw Jancy and Yansan for 90 or Yansan.
time for us here. It's on Quao Trimia. Pim, pim, and down your dance to pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, and down your pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, and down your pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, and down your pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, Tamia, pim, pim, and down your. It was kufoni ni ya no me out. I get for you kufoni me out. Just see you there. Me found your shoe. I tell me see it me out. Until now we are men no love me out. Abomini bainti. Me found your shoe. Yeah, love me now musu around me out. Yeah, na chumberi madam yo. But you do party. Me found your shoe. We have some pim pim town, pim pim dower. 106.9, 5 more minutes to hit top of the hour 8. And I saw the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't pay any come on, give us speak up sauce. And I make for the my friend give us speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. I'd run up and make for the man, your friend give us speak up sauce. Give us speak up sauce. Premature ejaculation, my idea was so to me, you know, Naso Papa. What do I know? Give us speak up sauce. And give us cold capsules to swab. I don't know what's this in the yo, yeah, what person in the yo, yeah. Here, give us cool capsules, papa. Give us a bamisha, running swabber. Give us a bamisha. I don't support your immune system, now put your malaria, typhoid. I don't feel jaundice. Drugstore, Obia, pharmaceutical shop, Obia, Benyabia. Your friend, give us a bamisha from 34. I feel once a month on Sankabi. 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cold capsules, give us a balm shot. Sankebi a beboa papa. I'll be back enterprise on a payment control. Run your sales no washasi okra. To furniture Abbey Beck Enterprise. Now we've got a wide range of clothing and accessories. Our Abbey Beck Enterprise. A man tidy any idea Abbey Beck Enterprise. A man tops one skirt. A mema jeans papa. Cargo shorts, trousers, t-shirts, hoodies. Nini na wa Abbey Beck Enterprise. School bag na we here. Bed sheet, pillowcases. Dia keka unyina. Abbey Beck Enterprise. One quadrant and penny from Papua. Our Abbey Beck Enterprise. Tracksuit. Now, Sabeka do Abbey Beck Enterprise. Say Bill na person turn after was so cocoton. Now, this is a Gubutoma. Abbey Beck Enterprise. And was a 4 chair hub. After Bibia Enquires Fama. When I check crime. Domi Total Filling Station, Chahua. Domi Total Filling Station, and Chahua. And to Fred Abbey Beck Enterprise. 053 812 9775 053 812 9775 020 815 6691 020 815 6691 055 902 7012. Abbey Beck Enterprise. Also for any show and I feel so bad about you, my papa ni be. Our Abbey Beck Enterprise. Home of quality bills. Nadia for Plaza Hotel, some in control. I experience the ultimate in comfort and luxury. I would you for Plaza Hotel. You go for you at the Chimna for Butan shop. And we are ready as a denta fra. You for Plaza Hotel.
The latest hotel or water. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. For events grounds for your various events. Saloon or restaurant, local and continental dishes. You know, Sabekebi, what do you for Plaza Hotel? And to the Abra, Frodia at the Chim, and I feel butter soap. A brief, so you may be a who could do a Frodia and I feel baby. Look no further. But it's you for Plaza Hotel. Services near Kama. For enquiries and reservation, friend you for Plaza Hotel 24 053 04 58834. Number will friend 05304 58834 and 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would you for Plaza Hotel. Yes, I cried about. Also to be. What I star 712 hash. Star 12 hash. The luckiest I cried. It's your golden chance, yes, or Paul. After also just a cafe Google Tom. The luckiest I cried. The luckiest. It's a winning season again, and this time around, no. We're not just chasing winners, we're collecting them. And if our mobile phones is here, now dial star 712 hash. Star 712 hash. Now feel so good we should be. Now options in here option 2. Now option 1 I feel option 2. Options in here me no. Option 1 kasa na woto. Option 2 be I want to be the more for fra. Also bet to me at all. Bet me my system na kasa generate a ticket at the amount. Now some nekure woman say winning ticket no can win 500 times the amount of money you stake. Just say asem de papa. And I feel whole community no. And so bet to me a winning 10 times and over the amount of money you stake. The luckiest at Gradia. It's your golden chance. Let's up on. Let's get lucky. It's a lucky dear. And what baby? The luckiest at Gradia. Then no, then na. Bangame yoni baden crow. Then no, then na. Banyoni boy. Rama, time I get robo. Kasie lumbe, dinti mi bro. Seminyo, kasie, semachio, kanjo. Nyante mufu anoti, through, rikami, kasie. Senaya, he's right side. Kobe waradi kumto. Amana yinye nutweja, wedi mkubo. Sekoni mtaji sese. Kobe wa mana inyadana. Battery nina, battery swankwanyo. Tia kuo chansi ye. Saba mana na nuntidia kwa. Nana bra nana. Pim na do. Kontonchi adichia ye saba. Chas no boku kwencho da kwe. Nana bra nana. Pim do. Pim. And I tell you, pim. Cause it is your time, you pim. And so, pim, time ya, pim, time ya, pim, time ya, pim, na time ya, pim, time ya, pim, time ya, pim, time ya, pim, na time ya. We are soon bringing out the way. We show them now, but what's the way? Voltage, I was in the shop. We show them cry. Get the better office. We are soon bringing out the way. We show them now, but what's the way? At the Lumba, we was in the shop. We show them cry. Get the better water, walk. Then you need to so true. If you're open, put every day, every night. If you're a baby, or come and I'm on to water, walk. And then you make it so true. If you're open, put every day, every night. If you're a baby, or come and I'm on to my bony mobita. Winning to see word to word, verse to verse. Oh,
Umpenio, Cratchie, never no gamble, maniaci. Indeed, you and him, Bow, be fair. Unaga, Bay, yes, so bad, now, man, sign back. Yes, so bad, now, man, sign back. Ah, yes, you. I saw chance in the Yansan for that, you Yansan for Sia. It's on Quao Trimia, Pim, and I don't know, that's the Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, I don't know, Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, I don't know, Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, I don't know, Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, Tamia, Pim, I don't know. It was Kufoni in your out. I get for your Kufoni out. Just it's you there. I tell mommy, see it on me. I tell my Mrs. Sidome. And two crampo dear. Me humpo. Found your shoe crampo. I tell my Mrs. Sidome, I won't do it. 5 minutes after 8, Anidaso Wɔhɔ on DL 106.9. I tell mommy, see it on me out. Antina, we are men who love you. Abomini, Bainty. Yeah, no, we know who's around me out. Yeah, Nana, you very mad on you. But you party. I was your brass on the Southern segments on the show. You had the Bro Deal 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ Lumba in supernatural mineral water. When I daroma and an anapay, you didn't need a so homobia Jumediano. You did, bro. And I pay your bedding. Come on, join you live on Facebook. You better hand man of pa. Metaka chodebia. So a minor Benyan and Tumapa Efra. Womani besi intina no pebiano. You babatina. And I pen come my idea no. A more rampa. To catch Roby. No soon catch Roby. Now we're streaming live on Facebook. Oba. Share link no. More for Rubin so into me be. And I pay and come out ye be no. Now this is a warning to all the false prophet them who want lead judge a pit them astray. No way when they shall go down when judgment day come round. Trust me. Now judge a children, open up on your ears, hear and be aware. When you see the false prophet them, stay clear. Don't give in to their message because their message is false. Now lift up on your head and give thanks and praises to the right and truthful God. Some of them are thieves. Some of them are liars. Some of them are criminals using your name to fill them pocket. Some of them are CIA. Some of them are KGB. Some of them are mafias using your name for them drug business. Watch our children. Everywhere on the street you see them walking with them Bibles and Quran, pretending preaching Jah West, misleading Jah children.
Everywhere on the street, you hear them preaching to the masses, saying them are the latest prophets, confusing the people. Them are using Jaja tenement yard for them evil business. Them are using Jaja tenement yard for them drug business. Them are preaching against fornication. Some of them are fornicators. Them are preaching against adultery. Yeah, they are the ones doing it. Them are preaching against killing. They are worse than killers. Them are preaching against child abuse. Lord, they are the ones abusing them. They are like wolves in our sheep clothing. You will never know them. That's why me say, watch our children like police and thieves. Some of them are false prophets. Some of them are false preachers. Some of them are false catechists. Using your name for them drug business. Watch out, children. False prophets, I know you are CIA. And I pay you bidding come up. Night and day, false prophets. Shaba Quadio Samibi at Nasi and I pay and some more. The same anymore. Christos me, I am SMP. Things are not the same anymore. Christos me, why and SMP say things are not the same anymore. Christos me, I am SMP. Things are not the same anymore. Christos me, I am SMP. Ways to be successful, 13 ways to make much money. To heaven, preach my radio social media. Good morning. Good morning, Hitman. Good morning. Good morning, also. Nice one. And I pay you dim come and come my you know. Hitman. Yeah. The one driver has a good morning. As of you na fina machas ya. Ade wunyante ya na. Yakotawo fra banso. Hey, yeah, man say do no pa. From hanum so pani ba kupo. Ense na face na nka DJ Omaro na yes of wa. Ye nyame adom. Dunia preparatory. So Hitman di kan na Omaro na yes kan na me toss it. Right. Ana pay din komo and komo aye di you know. As for my Ghana adie we and I said the air course we a hagana papa ebia yem pay attention to sadie a trade for false prophet a trade for eya dia wo ha wo man pa a trade for binti and wo bi ne yire nkasa a trade for binti obi ne nabusu apani nkasa obi ne ne bank kasa obi ne kunu nkasa eyensema hadwen kwadwo senior I mean you right menna wase na yemenete fo no so ye na o masene mo makwaba emframa discussion di medie ne so na brakob na we ne de woka adifo ye ni pasronko atwede mponyankopon aye wo mo nana musini a bibi eba besi a wode fa wo no so enti ye wo pastors wo ho ene o mo teachers ankasa ene evangelists so mo ne mo kanya me asem no boni dawuru sam ansa na prophet fo na ba adifo ne de yakopon da na ma di kire wo bibi besi o how bi ba ne ade wode fa wo no so a and kire sem no ye se ye time ne swantra ka ibenya time pa anke betumi a kire instances bebre yakopon soma na sofo na difo a odo mo ko mmea ahodo kire mo de o monye wo be kai am odifu Samuel mia me wo fa Samuel so wo be kai a twede ampo yakopon soma no endo ane ye ka David asem
Ni nyina Nyankopɔn anum asɛm a Nyankopɔn de fa Samuel so. Ekeka kire wonom papa Jesse sɛ. Onkɔsra ne ba bi ngo. Saa ngosra na Nyankopɔn ma Samuel kɔsra Jesse ba ne dindi David ngo no. Ɛno na lidi ya tu sɛ okokun Goliath no. Okay. Tienie. Enti ye kan di fu adwuma Nyankopɔn de o ma yɛdɛ anamsini ɛwɔ Nyankopɔn anamu a ɔda ne nsɛm de kukuam ɛkyerɛ wɔn. Nyankopɔn nya biribi ɛwɔ mu na de nkyerɛ ne difo. Na me de fa na sɔfo a ye fɛ na difo nkɔnhyɛfo a wabie wɔ mani. Ɔno ɔmo kasa da yesu mu ɛkyerɛ ɔde ebesi ɛne de yɛba. Enti Nyankopɔn adifo bebre na Hezekiah, Jeremiah, Isaiah ɔmo nyinaa yɛ nkɔmhyɛfo a ɔmo yɛ prophet a ɔmo yɛ asɔfo. So obeka ya wohwe ya nuanom kremofo no ye prophet Muhammad memwa Jesus Christ ye fe no odifo prekope nsem na wo ka no wotumu se na de wo ka no enipa ne hu but o ka ebe mpepepe kwajo Ephesians chapter 4 verse number 11 was it Christ gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Fivefold ministry no na Yankopon de ma nipa wacheche obia wo ne de right. Enti found so be so be a prophet and also a commissioner no D4 no be no no pastor obi a teacher ni obi so evangelist on be church nyamya se no ma church manfo a and then woni say obi to make catch no yonko sofo say we ye konkonte sofo woni say omoka titru na sofo a wono mo no omo ye evangelist omo ka nyamya asem no mo mo amanfo be yie no omo so called prophet for no from so mo ye konkonte sofo enem nimdia woni nti Bible naka se nimdia me man ninti ana mo ye basa me man na yira onim ye pese ehu so obi ye trufo difo a enya me na meka ye ma Bible na nkasa nya den enkesa we should let the Bible speak eno ne ye a Christopher ye mano a ye de kwa asode eno ne ye gina so e de panya me akire kwan eno aso ne ye se ye gina ne ye de akọ heaven enti ye mano ano Nyankopon asem no ne ye nyina so bra kobra me de ye mosofo bedin ban sama ye nkoma ye ba bedie no wa tenase ye na dwene konkan na watu hofo sa nipa na wudi na ji so ye udifo a nti ye kana asama na wudi ni patem na obuafu a opo obi apa no sum na wo koma sofo no ehun nsem ni ni Black Obledi kan yen kan Deuteronomy chapter 18 verse 20 okay wo fia bi o Bible no na kan Deuteronomy chapter 18 verses number 20 no ne ye hwe asama Nyankopɔn ka edifa obi a oye odifo na se nipa ne ye nyame nipa Nyankopɔn na fa no so de na sum asem de na di kire na se ye nokora mpa se oye prophet se de ono ne kan na yen kan se de Nyankopɔn asem e ka no Deuteronomy chapter 18 verses number 20 na yen kan what is saying what kind of brofo na was a prophet who speaks in God's name what God has not commanded or nor speaks in the name of other gods is to be put to death. Ya keka santitwi no Deuteronomy ngoma ne 3 edun watwe yimatu no no ose na odifo a obema ne ho so aka asem bi medin mu a menhye no se onka ne dia obeka ne dia obeka sa anyame foforo din mu no odifo ko no bewu chani so enipa obehye nkom wo me twede ampon Nyankopɔn mi di mu e wo mra me awurade men kan ye no sa nipa ne se owu 1 yenko verse 21 ebi a wobɛka na wakoma mu se ebeye den ene ebehu na sama awurade enkan ye no tieniye e wono so obisa wo ebeye den ne ebehu ne se asem we odifo kan twede ampon Nyankopɔn onye on ne kan enie enti yenkan verse 22 no de odifo no ekasa awurade din mu na asam no anye ho ana amamu a na asam no mfira awurade ahokyere ena odifo no e de kasaye insuro no verse 22 de odifo no kasa awurade din mu na asam no anye ho ana amamu no na asam no mfiri awurade ahokyere ena odifo no e de kaye insuro no but in the Bible ne can say don't touch my anointing into no obia bona ho safone so ye sofo pon a oyo difo na gwa pam akonwa pa utumu se wedi ahimfu konwa kura no esono Ghana mampani akonwa mi wi a mekere
characteristics of prophet for no mo ya trufo adi for no mekere omusu no mo ban na ye ne ade bi ada ye mu ye kunu mu ofia ye butu saa so called prophet for no na ase a ye bu omo sene ye busua mpanimfo ye bu omo sene ye kunu no ye hu omusu no mo ban ena warefo pia wade agu enam saa enipa bi no mo fra mo saa asofo a omo bo wada da enipa etufu trigu ni pa ni 106.9 Bakobra Bible ni se obi hye nkom e wo me asafo awrade medim na sa asem na mamu a emfiri me awrade enama ho kire ekom de no opesika bi adi opekwan obefa so obe yesisi de atoto cars nti ene woka enyame na mekan yo se no nya no kura munkotu mfiri Bible num ana meboa nyame asam na e kan Deuteronomy chapter 18 verses number 20 Samose ye boa kokan unyi nisu a opa Bible no betumi atu aye wa wasema Bible no ena eka Bible na yen ye de ho ato so se Kristofo a ye gidie se Yankopon mo konkron na twe because twe sem nyina fi Yankopon hu mu se de ye gidie no ti Yankopon no mu na asem ena akan eni eno ye one ye nyina ono nko aso Lakobra yen san kenkan Matthew chapter 24 verses number 20 ye bobo nsem na poso tam ni nti e breni ho na nka ebenya mara keka nsem a na kakra e beka no kra no ina tiefo no besom na mo ahunu nipa su na ewie behwe de nti ehu hia se ye kan nsem we mo me ye kan nsem we wo men right e be kire de nti ese ye di ho nkomo obeka se no odifo asem so de ye fa ho ben Ghana kan kro na ye pe ye be kire de nti ehu hia se ye kan enti Matthew chapter number 24 verses number 24 no Matthew 24:24 kojuko se wabie wo de na betimi aka umye ye nso a senior mamentin sim na menkenkan kojotisima bre nti Matthew chapter 24 verses number 24 no na yen kan de Yankopon asem ekan enti mamenkan wa ha sei enti wabie Bible na eni o sei na Kristo atrofo ene adiefo atrofo besore na obeye nsenkyere ne akese ne anwanwade na se obetimi a anka wobedada wana wayi wonu mpo na Kristofo atrofo ene adifo atrofo besore na obeye nsenkyere ne akese ha na mpese nipa de nsa san ase no nsenkyere ne akese ne san ase mame wobeye den nsenkyere ne akese na sanka obetumi mpo a anka nimpa atwede ya mponyankopon ayi wo mato ha wo matena ne mpo kombeda na wo madwene efiri nyame asemu na wo nyina kodi wo machi right eno so ye de wo ho no eno ye 1 fatu kotodwem yansanko 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3 na ho so yankan asemi a tresem ne kan ye me pese mbon na poso keke mi wie na mabon nyina tofa ne yehu esu a enipa bi da na di a yatu adi wo machi a yemmu ye kunonom ne yebusuafo okurum ha ne se ne yankan 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3 o say na adifo atrofo enso wo omanum tiewu na atrofo na adifo atrofo enso wo omanum sede akyerɛkyerɛfo atrofo beba mumu no nso no na wonna wode oseye tieni yo wode oseye fekusem beba abehye mumu na wapepa awurade a oto ona oje won mpo na wode oseye a ebeba intentem aba won so na bebrebedi won ehwohwisem no achi na wonti wobeka no kure kwan no eho nsemmone na nam saa atrofo adifo ninti wobeka no kure sem no ho asembone na wonam anibere so ede nada asem bepe wo ho mfaso verse 3 no na wonam anibere so de nada asem bepe wo ho mfaso DLFM na wonna wo fitete wonatemwo entwentwen ne nase on say o say aha na kura na ye mete no osana wonam anibere so ede nada bepe wo ho mfaso anibere so ede nada bepe wo ho mfaso osofo na de nati no na udifo na obo nsema nda bia no hwene dwumade a odie no na tie de kyerɛsɛm ne ka na wa fato to na fa ba obra nyame na mɛkyerɛ sɛ aso na wo kɔ no gyan ne pastor foforo kɔ na kɔpɛ wo nkwaje kyerɛ kwan yanka Jeremiah chapter 14 13 to 14 odifu Jeremiah homa no etredo na yim du miensa kɔpem du nan yenti asɛm Nyankopɔn asɛm na ɛka Jeremiah chapter number 14 ene mama me kwan na yemi bi Nyankopɔn ani asɛm ani so kakra na
me ho fa asefo ne bre pa wo manyim ba ko no ni o se na me se oh awurade nyankopɔn hwɛ edifo no ka kyerɛ won sei muru hunu afna ekwamle mammo so na nokra somdwe na mede me mammo ahayi 29:14 ne se na awurade ka kyerɛ me sei atro na edifo yi de hye medin mu nkom mensoma won menhye won menkasa menkyerɛ won atro ne suade hunu ene nkom hye ene nsem hunu ene wo na komam nada ene wo ka kyerɛ mu DLFM eno ye 1 o nsɛm ahodo o moka no ne nyankopɔn on hye won on ka hwenkyerɛ won ne momentro ne nada ene moka na wadi dimu ade kyerɛ mu yemfiri ne yenkɔ Jeremiah chapter 23 ɛhwa bio chapter 23 na odifu Jeremiah homa no etire de no miensa yejimu dunsia no na menhwɛ sɛ betumi bia ɔno so a ne yenhwɛ de nyankopɔn asɛm no ɛka sɛ de no ma yɛkɛkɛn no adifo ho sɛnsɛm yɛkɛkɛn no ɛyɛ no korɛ sɛ watrufo adifo wɔ Ghana hanom anaasɛ obi ɔyɛ sɔfo bia obegyina radio so ne TV so kasa onyankopɔn ayi akyerɛ me twede yɛmpɔ nyankopɔn aka sɛ we besi ne ade no ne nyina yɛ no korɛ anaasɛ ebinom keka kansɛm na bra kɔbra wɔn ankasa dufuru penti na wɔn ka ne nyinaa no nyankopɔn asɛm na ɛbɛboa yɛn ne ehu no kora ɛwɔ nsɛm mu right mehwɛ sɛ mebie mɛyi ne na ɔpɛ sɛ ɔyɛ me wurɔfo bi wɔ ha bɛtɛ ɔboa kora mebie enti bra kɔbra yɛn kenkan Jeremiah chapter number 23 verses number 16 Jeremiah 23 verses number 16 no bio Bible no na yɛnkan na yɛhwɛ asɛm a nyankopɔn asɛm ɛka yɛ sɛ nneɛma ahodo a ɛkɔ so a yɛde yɛne hune no nyankopɔn aka ho asɛm ato dada na menu mienu na Bible no yɛnkenkan ti ɛna nipa bi ɛnam koti kwan so ɛtwi yɛdi ana sɛ deɛ ɔmo ka no nneɛma a ɔmo yɛ ne nyinaa no ɛyɛ no kora na yɛnkan ɛnie sɛ asafo awurade sie nie sɛ asafo awurade sie nie muntie adifo a wɔhyɛ mo nkɔm no nsɛm wɔde mo kɔ ehuhudie mu wɔde mo kɔ ehuhudie mu wɔn adwene emu anisuade hu na wɔka emfiri awurade no mu tie ne bio sɛ asafo awurade sie nie muntie adifo a wɔhyɛ mo nkɔm no nsɛm wɔde mo kɔ ehuhudie mu wɔn adwene emu anisuade hu na wɔka emfiri awurade no mu ba ko bana bere nti yenyina saa quotations kakra wi aso ne yenni nkomo enie hwɛ yɛkasa obi odifo a wahu onipa nyankopɔn ene ne kasa da yeso mu oda bibia di kyerɛ no kakasa kyerɛ me manfo se na epa wɔmunye sei nyankopɔn ma wɔn directions akwankyerɛ na wɔn adi so na de obɛka bia no abam right Ghana ha ye woni papia self-acclaimed prophet a mo fra mo so mo ya difo a o ma hye nkompi a ammam wo manyim enya me na meka ho Ghana fo nim de mekan o ma mo hye nkom efa Ghana Black Stars ho a emmam o ma mo hye nkom Ghana afi mu bɛyɛ den pa a emmam o ma mo hye nkom o mo bo psychology ene ebinim tumi ebo psycho etumi hwe wiem nsa kyerɛ ya keke etumu se de awiase na ye ne say na afi we bɛkɔ so wiase na wa bo psychology na wa bɛka 31st all night ena Ghana so cause a prophet ni binom menka se odifo pani ha ye wasofo pia omo ye prophet yakopon na omo so do omo ye adwuma no kura mu wo manyim bebre eye no kurefo but papa na we mu no black obra be ye just 10% 10 no kura den si benya Ghana adifo e wa ha no se ye yimu a average say ye can say percentage wise so mo nam 100 da ma me mfa ne 5 ene be papa o mo ye no kura mu fira urade de aka ne nyina ye nwura 5 out of 100 I'm telling you a self-acclaimed prophet omo nya difo nya me mfira Obia a self-acclaimed prophet o ma na afro mo ho o se Bible ne kan say wo mo de ekom ene nya ni bre epe eho Yankopɔn ho mfaso wo mo de ekom ne ani bre ene epe nya me ho mfaso wonim se ne so obi kwa asode a na opaso pani bi adi ne yamfa ama na otumi kwete na asode we ya we media ma konso ni biantim de meka obi pedeken na bra bonso ani nti yamfa ama na otumi firi aso no kwete na asode de yes inso no bi ho no na Yankopɔn de adoma kyede adomo na opese wo hye nkom keka kansam ne yama okwan a na wate na asode esida yesi ye kama adoma hye esida especially san so no mo makwan ma
Yentim bobo di na o ma me na ye papa na ye wo no. Obi wo me na Nyankopɔn wa adoma che bi de ma ne pɛ na nipa na frim na wakote na asɔre de. Wate ne ho. Obehu ana wo kwan chen ba bi. Ebetimi ayi no kre se nyame de adom bi atom ye no kre. Na mom babia wo ne emmoa masa adom ne nyini. Ebetimi asisa. Nyankopɔn betumi am wa frim ato ho aboa ma na adom ache na ode ma wo na nyini no krem. Dodo se na ye no kre no. Dodo na anya no kre. Ono wa hunu de se no wa hunu Bible ne kan. Eno ma ye timu no Ghana fo dodo na adwene wo form. Problem ni nie. Wa hunu se Ghana fo dodo na adwene wo form ti. Oya wo de pe enche obenya no ho. Enam nante wa ba mu ko school nyina hu se o ma na adwuma nim. Na so nyame adwuma de bra ko na nka yi wo frɛ. Enya atenka wo. Se me kondo se me pese me yo difu. Ya nya ne saa. Nyankopɔn adwuma no nya radio. Nya media. I'm telling you. Bra ko bra nyame adwuma na nya being a media person. Eye wo frɛ. Nyame to no bo ase esiesie wo bi no de na pie. E de adwuma bi ahye ne nsa. Ye ne ya mpere nkwa ya nyame adwuma. But then what are we saying in church planting? Kwa fa so tia so de. Enti enipa no so wonim de. Se nyame honhom wonumu, se nyame nda na me de nkyere no. Ono wate na so de church planting. Na ota no, odifo no wapama komia ten ni wosi so. Ye de ni pie fia so de ma nipa na so ano so ohene apaka mu de ni pie. E wo krayim. Ensi da. You see. I'm telling you. So called prophet ni bi. Ye de ne ba. Ya pama konwa Ghana man penny John Dramani Mahama konwa wo teso abankesi mu kura ne kese yosofu di eso sene no. Ene wo tim. Ena mema ma peja no nam gwo ne bon fans pa ne de nam dwam. Ne de na besi. Wo hwe ne mpaboa. Endodo ne nyina so adane abrofo nko a. Sa prophet no. Makoma na mokala na yetuntum. Dodo ne nyina abrofo nko a. De we tuntum sra. Oni 55 kro ba ko hyewe ni bi. Na waka na no nyina gon so oprokoko. So odifo. Na ya me ya se duba bi hwe Ghana maya ene nipa hodo a okoje bank busien podo de okoma sa difo no ma na hira so ama no. Aso this kana koye business. Obi akwaje busien wo bank. Odifo aka jene zo fa sika na mra na o meyi mu percentage. Busien no. Wodi ye investment no wanya sika de no de akugu osofo na ase no. No osofo no atene share wo mu no de aka na ma na wo kwana se business na mfa se be dan wo ka. No de nako. Odifo bi tumi ka kire nse obi de wo kana watata wa fa ne bra na me mmona ni frɛ se be ye nipa ne ntata obi o ba ko bra nyabo yo tie me yo me si bia na ba ene de behu dia kro okay se wakwaji obi sika fa ne sika ma no wontua no nyame nipa o aka kire wo se bra na me mfra nipa kra wo de ne kanani se be ya on na wo ka bi okura na ne sika no kra me hyi sika no ma no. And we call these people some they are prophets. Yeni aje. Wonso ya ode. So do obi akosi ye mfre nani. Wonso obi do obekɔ saa. Se ne, wo de obi kɔ yense no. Odifu a wo se nipa. Na minimo Ghana for the Bible na ya kan na ye kwatena so da mu a. Ye kwatena no kɔ bɔ life. Eso de ba keka na. Me kɔ aso de ya ba kɔ bra. Me sofo bie quotation me bie bi. Yes. Sometimes obi call yourself to me mistake was so to me be a quotation or can some nentesa. Yes, the minimum Bible me can 24/7. Ubi maybe. What kind of the can no cry? Me befia me musa kwawe. Do ye no and fanya me akwam. I didn't yamma who come and nipa bi buya kwasiasa. What the young fan is saying? So called prophet, so called reverend, so called evangelist for ene omanya sika. Yen hwe omusu no omoni pedua. And one thing is say they always preach about prosperity. And I mean, they don't preach about the salvation. And that they be associated. Ye die. I don't much of them dear. But the back of Benny. Say me a prophet. Nyamia aswami se me kwene djuma nkom hye me nkoka nsema be ma ye diaba. Den ye hunu Ghana hanom. Se ne ana na prank crash sie ne ye hunu pa hodo a. Won be hye nkom fa prank crash no. Meboa. Ye beto aba. Ye nya so called prophet on be hye nkom e fa abato no ho. E wo Ghana. Se bi hye ma MPP meboa. E na bi hye ma NDC. But aba na ye beto no party se ne be we ne. Bako. Enti adenti na nya asofo o mo se nyame na ada na di se o mo ye prophet o mo firi nyame nyame tantro na da bi nyame tantro o de konkan Deuteronomy 18:20
na mo hye nkom na bi hye ma MPP we ne ye ebi hye ma NDC we ne ye enti de amamu no ye hwamwa and could you imagine some mo kra mpo mo kan ye say mpo mo kan ye say ebia we kra na ba we no wini ye konim say do no kra mo boa psychology hwe wonim sa so ko adifo no mo ne ene wo na wo ga no mo nim say de o mani mu tie me say wo mo nim say de ye nyina ho hyehye ye enti wo mo nim say de o mani mu aye den say de ne ma ko mo nim say Ghana fo anya hwe kra no enfinhia nwotwe bia ye to aba ye sesem ko check records na hwe Ghana ha ya to aba na anya hwe kra ya ma wan ye ATS wo boa wo di ATS na ntra so bi aba party ko no be free pa wo pa ko check Ghana records na hwe ade sa na tie wo manyim enti o mayo madwene say wo munnim Ghana records no psychology no ba bat ho oh wo ye dan ya aba wo ye di ATS wo ye dan ya Ghana de o monto ano so enti obeka na ba mu pe hule na ade chepe na manfo dimirika ko pake cars wo ye difo we de kana be na ma na kwaje busia kugu ne na ase ni kunu ho akire ne fie omwa no mpo we odi na we odi insema hu dios insema hu we de nyame brofo hu dios insema hu na yeka yetimi hye nkom obekura tumi ka joso obewu be akobra sa wa ma wudi agro mbeku ato atwene wo kuruma me say ebitumi hye nkom sa de we beto sa wo ye least mistake na wan kwa wo mbeku ato atwene kodo wonim lady bia mene ne tie area ene lady na frimu nya no fom kokura mi bi na ehyasie no ehyasie kakra onko hospital na yen check man o say the prophet say on fan ku bi insasra so ene you try na nufu you see yeah you are madwene afi doctrine no nyame asem no hu say the making quotations na making kan no tie bi tie ya o mu yi wa adwene efri nyame asem no so na mo do o mankasa de o ma create na behim na o ma sesa wa adwene kra nti wo behu sa o mo e de o mo ho to sa so called false prophet force on on wo mo no bibia sesa o ma adwene ba ko bena wo ka den won twema wo da wo na wo si wonim ba wo tie kire ne sempo ompene na adwene ye yefri no kra sam so dada ti de sofo ne kan no no wonim wo ye ne den so wonim na ka sa sofo no ho asam a ono obechi anyam yes but obi di ni kuna temon kan bi yes mana me ka kire wo ye ji o ma adwene free nyame asem no so na osofo a wonim say Jesus Christ emra Peter ne John nom edum pempeso ni frani no Jesus Christ ti note e de fanani so ne nani frani e de koye nyame sense ne enye static enyina ho ba ko pese Jesus Christ ekoti ntesuo de fa obi anachi ko tibi fa nani achi wo ye Yesu sa kwanta na nyame de ma ho ha sa nyame akwankyere no eba in so many forms Black Obra ya de nyame ko betumi aka akere me se memfa me nsan kan keke yare ne beko ebeko nso ye ne anyame de ma wo na wuti ebe ya adwuma ne gidie yes ye condemn prophecy no papa wo mpa ba dodo na ye nwura asabi wo mo se wo man ene ye me yese se ye to abawie no mampani bi ba na wanya so called prophet ne bi o mu di nachi na mo mislead wo man eno se ya de ba kwa ya me yapa eno ha wo man mpuntu ha wo man mpuntu ko jeji tumi to mini nyama bia eye suman na e di kutia o man dache see e be take decision and prophet bet me aka kire pani say oh menye say ya spirit me ebutubutu o man ase o man mu tututu abutubutu o man ase sa ya petumi a sa na yakwaje suman so o from say prophet o munya tumi ni wi a 6.9 ubutubutu ne na ase sa na o man ebre me se braga na ebre ne ma hodo esisi bebre na bi free empanimfo no sa so ko asofom ne na wo na ase bebre tutu suman o mo fa nyame ho na ya adwuma no enti wo ya dan susaso bo ne be ba o man yi so ya besre Ghana ni mu adwene mo nte hwe Nyankopon ba onipa no ho o mo bia ni nyansa ne adwene de bobra wa brabra nya ye ni be do na afiri wa brabo ba ko bra me ne meti wei ye wo so obi afie beyiye wo ho obi afie bosum wom obi afie atamfo wom ba ko bra se wo tintim na wo sum nyame ye na ado ho to nyame so na wo di nokra benefo sabe nokra ne obenfo meti wei se tamfo ka so obeye me di ma me bra yi en se enipa wa tena kra ne yakopon tumi ma atamfo ye no de na nto jobu abrabo num de na nto no bete we no ye nkunim difo e kristofo sura ho kire en na ma sa asofo no sa difo na nya ye ne ye adwuma ye de hwe wo nom no wahu asofo no ne so ko adifo no wahu ka so mo de dam
wahu yanka so obi your software no your difu a mane niye dabi but wo de akɔhwɛ mansions upon mansions dodo sɛ na ya doye yei wonte ye ka kyerɛ wo sɛ ye moabo agapade ano e wo soro aheniem na asase we su de ebesei ye pa agapade gu ha no ma e moa yen enti ye moabo ano wo soro aheniem na hɔ ene ye kra bekɔ ene ye bisa sɛ so ko sa prophet for na agapade no wo ha na sɛ wo soro hwɛ nipa hodo wadi hia e wo manyim Obia park cars beye 50 esifie de open go to hwe koma ditemamufo hwe ho kire wo manyim me se sofu bi prophet betumi aboga na manyim bosia e me de ebu manyim na yeye wa boaboa asoroma ne sika no enda chese na yese yesom nyame na yesom ne ye de hia me ana eye so funny to me ena asofo calendars a yade hye nsuo mu hono nom okura yim na kobene na kwanya yade na yade obi osofo poster kwatare ka ho se be ya nkwanhia bi ansi ho na ka kire wo poster rande ba ko bi akwadwe no yi poster what the poster na kwhye prepaid meter no so dia every kese naive me se ya yadia Ghana on bra ko bra me se ye ne yama ho kwan na nipa bi kwade odifo bi tumi ka kire o maame na eyew na se obetete obekɔso confusion ato abusuanim o papa na eyew obi kura tumi hu oba bi ne hu ofe esene ne kuro tumi ka kire ne se wukunu we oni daache wo wa na nsi we obi hu anu wafa no ne nada oh yes ade ekoso otumi hwe wani ka kire wo se wukunu oni daache on sa sofo be ma pia gya omukunu no oba mama pinso agya omoyere no omoye wo kwasi we nya wukunu omoa pomodi na free mu fi so ko prophet ni bi dwumadi omudi ne kuruma no omatete awadefo be brentam aseni papi going forward brakobna so sofo no so yodifu ampa tie ni kasa ye ni teachings no bible ne ye de gina so akasa tie ni bible mu nsam na waka ne ye obi kura kwa so da quotation ba kokura onyi onyi ba quotation ba kompo onya bi kura onyi obegina ho no mu aka no na tire mu nsam nyansasam ka e obi e fa ni nyansasam ka enya bible mu nsam o yesoro nyame asem ene ye wanyansasam ka obi onum nyansa e kasa nyansam ye de tu fu ebobra ene nya nyame asem okay dodo na nam na da kwan so didi poto ammi wo krayim anum nipa sasomro ene etikuro me ye bre going forward onzo obi anya kwanya na okọ school a o se me okọ school abedi sofo me okọ school abedi sofo onim de ho onim de ho enti wa wutu anan a wokọ sofo ne nchen no hwe akwantra hodo ode ma wo ne ne ma a wo ye concussion hodo a wo ye ya wa de kopie ho wie enti wa nti wo fra wo zo ye prophet ndi ode sagana ni pese wote so obi ye prophet ampa obi ye sofo ampa bible no kenkan bi na te ase sente sa de a bra kobna enkosi aga wo mekọ so adada wo man sam ya self factories na de sisi aso dan ye betwa park atoagu na de ho asi aso dan ibakobu campaign atuagu ne de akosi aso dan e wo mla o man bebre right me that say 42 minutes after 8 am in sure bakwadwo samebi ana one making the point no coffee false prophets hitman false prophets ne de asem etore bi a wo hu hwe so no ka ne nyankopon kan kire no ka no mu twa ntro to nyankopon so me kai I think say years back that time no na me papa free mu na me ma ye kwa asori na ye kwa asori na adwon me ni amedi na chi no na hitman so fu hu mi sister na mame nurse ejuma na wo ye ne yere ho ye wate na nurse ejuma na ye no yere ho ye na enum na onshira be pie free beba na Mr. ha say me pa cho ne me na ekasa o se ha me no na ekasa wo na be me bi gina nchen me no na ekasa sata na me ni sister na gina o e wa chiri hitman na Mr. ha che so for ne say me pa cho enye na ese dwuma na me ye o se enye na ese dwuma na ye o se da bi so for ne force wo chenchena chende na ese dwuma na etumi nua no so because enimgu ase dey eba and the funny thing is he had to switch
Now on Sanshan Comfort, causing whom the D can share now. Was the Bema on it? Your friend assumed that the boy no didn't say. And you could see clearly say, intro fita. And these things, you know, yeah, can you say American saying it's funny, but a hard journey. Say, oh, mammy or wo baby, I say, so for betting me, I shall not point any more out. Me knew me, and ye, oh, mammy, now I betting me, the dances, oh, mammy, ye bay for, so mammy, oh, mammy, a bay for. Then you'll be having issues with your mother. And your mammy, grandpa, only were bushia in yasem if you don't take care. And it's becoming too much. And ya maybe one man see your common sense cry was say to me say no. Nah, dear way dear and normal. Na so for bit me aka say passport I or passport office. Was a Roman pabo and a passport na you passport. No, on the normal day and our common sense, you should know say no, you enjoy passport in free shoe. Which you and I know. What you say. But you see these people are like in Kofodio Metibebre and Ghana has saying Akwaya say Asori no is on a different level. Obia odom. And Obia try prove a point. Nemo dembo. But me the say Nyankopon frewa and Nyankopon fa asem share one no say brabet kan yedin. It's a business. And American say is adani business. Enti Nyankopon fan share on san yedin me to be frank with you Nshira me hu ne say ekom ya no nkyere say betiti ebusua bi ntam ekom nti nipa bi no afom ho asofudie e okuroma sei en omo hye nkom rofro na me ya me depa say ye man pani ba ya obeka say wo hwe na won kom se bi sha bra omatiku enti bra ho na be hye nkom na no ya adwuma it's not working and almost shada omugusu she TV station radio station dey bia so from jet so ke omugusu she abakọ when them set technology any media so my property yeah media for no ye dimu for be 90% is true. Some of us are part, yeah. And so we ba platform and ye the background and Debbie time near their time amano enya but airtime no we asama ye kano ye ntwa yeah. And no crane said this prophet uses television, radio, social media for their commercial activities because they want to reach out to wider audience and I say nipa do wana pese womoti omonkaniti no omusu ya platforms no say no be reach louder audience. Let's say Hitman. Yeah can media mpenimfo a tonton TV stations ma so fo bebre kroma say wo TV stations e do so pa e so asofo bebre dia you and I no correct. You and I know the background was say a buffree or more de sa you can't say we any more no now I was saying something say we share the now some of we the presenters no yet is obi kaka and wa question say pre nkom she be ni akotam na be si ho na ya man the platform obeke kan sama na watotum futragu amanfo ni na so dem ho ayema kan of platform say dem awo mo no so yen so bi ka ho ene yema o mo say akwanya no yen samtrefo ni bi ye ka ho pa kakra onu benya di nti no sa Ghana fo nyina be sa o madwempo a ono no ye okay ene so emwa o man Kofi brema tina night man ye kan ye nka sa so fo ni nyina na etesa but ebinum de omo aba be fra omu gu asofu dwuma no omu gu asofu dwuma ne pa say nkom hye beba which are you and I know say yemfa ne say bo ho nkom hye pu ne beba Hitman bo nipa na ebo the bon ya bon huhum de da na ojo bon entumi bon ene ma pie wo football mo ene ma pie wo football ene Bible ne say me nyina so say ne Bible ne say me Nyankopon could you imagine say that time na Ghana ye ne Nigeria that was 2022 World Cup no and me hu ne clearly e wadayim say Ghana ne Nigeria match no obia ntumi anhye no yonko e mani siye me hu na wadala say we better radio so a nyame yi bibia cha makanda enye say ye nso dayo
Yes, so that na say nyina ete yes. What there even 2028 abana on Ghana for beto no. Even MPP about to beto yi. Nyankopon to me dey na madi. E kire some of us. Yes. But we don't voice out. Me perfect fanya hwe. Me perfect fanya hwe. Me life no. That's me. Okay. Se me hu Nyankopon da bibia di kire me a. Enya fans amagi na ma nyame ya nyame o. De o ka kire wo no. Se nipa ko no wonimu na frɛ no. Osibesi ade se na mahu o enti bɔ ho mpae. Nyame ya adom a betumi abam. Me betena radio se kan se Ghana ma yeto aba na bia ye frɛ ne se Canada Japan na be we ne ama MPP no na be di nkwanim na me ka wi a na ma beje fans. E wo nyame ani so. Enti abam pe instance na ba no yo difu o ye say yo. And the back be tomu ma sisi ya obenya church members make ya Ghana. Hitman maybe you see no kra. He insira e kan da ya say me see abetena ase ka say he wan ka sa san your hu difu cause also da ya obia so da ye into so da ya pay attention to your dreams and ube hu send our brabo be si fire e be kwama abrabo din to obi nso da ye that is the thing obi nso da ye bebre nso da ye I see and abrabo no wan money ya won so da ye that is the truth you see say ubetumi asoda ya age we are connected to nyame no yeah so abrabo no woni Nyankopon tem no wutumi depart free nyame ho there's no way say obeso da ye obeda hu hwe na de a chenwa soroko omommo mpae no mo so da no mo koda so just be connected just be connected bo bra ne ye dinokre je yesisie no kro no ugwa adwuma mu dinokre ma ho no adwuma ye ni ene o boss kanokre enkoda ne asem ani wo bra ne ye a nya say wuti aso dem 24/7 o bo bra ne ye ne wa bra bo no so nyame ani Nyankopon be connect o na bluetooth na ya adwuma Mate but as Matthew 7:15 also beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravenous wolves waba wa ho chen tiso dwanten but wo mu no what is apatakum 059340 6565 0534 050 199 and pay and come out here one so what do you and say good morning. Good morning. Me ba je e fra say Prophet and Satata go abroad and someone will submit so 30 seconds here anko Shabinia Ghana ha we hit for 100 fan go school e fact Barbara catch yourself and all Quran I catch yourself Prophet Muhammad on the darkness and light what was school and then instrument and Osamunu and then Riano on the support Muhammad you will get Obia Brad on the person we are seeing our prophet this is the prophet or yo Mate me that say good morning. Good morning Hitman Uziate Hitman Yamishamu 30 seconds then Yamobo Mayan Kanata Shuchiamu no Meduma Pamu Yama Ome Hitman the American says Sophia Begina Ho Obo Winipa Wujon say Yanaso Banya Nasoba so Mammy a Baya ya so Hitman carry as a solution in her or the year. What catch us our mammy and any person yo and our mammy a bay for no I catch us on fan Acadian cow because as of Yamia ya choice away a bay for the Sanka Ubel to me and one Cadia the account never ye now mammy yana o papa no when we say or chin if you want I saw manager no Mate me that say good morning. Good morning Hitman. Yes sir e fra say Kofi man ya shower that was it 30 seconds here anko Kofi Hitman only say ye movie wo ye timi shem come ani bem and so ye nye sofo unisa but I just say over show bin come na unisa bem I just say clerical asana ye Ghana ko e be do radio what say ye bra Kofi Same o ka sembi e me de pa so pese unhu the way nyame enimo nyama obe bomb pie this your Bible right no dey what they said that to nyame ni Mate me that say good morning. Nyama give me mo Asante Zongo oh papa na yinti wa no pay owura ya boachi o mi ha o si mi nche alaji tatu say Onyankopon kan ho na on koswa onye ni awo ye nne awurade sa be kita no papa because sorry there bi emma ye share me nkom na nkom se na gasa na ye share me mi timi hu se ba bi amene na mo no me ho ba wo mi faji mi ko ka kire ni se ta nkom se na wo ya share me no mi ji mi hu tu se enya dia ho maduru ho
What me need to na ba na me si dabi. Me need to. Enti when me say am pama say mo coffee say me feel sorry na mu. I see. Enti me get to wo a aka ebedi ma bra bu dem. So what you say? Enti say before from be kwa na e obaka just on dey no kan ya no. Ana ya adwuma no. Just me hu say because me dan nyane bia me hu dey e beto me. Okay. Me dan nyane e hu. E dey dey me be mo ka ta mo me hu say it ah. Na ma dia tu. Na wo the spirit aba be Dabi. But me that say. Good morning. Good morning. Me ba Jeffrey say. Pastor Friend Abigail, me kasa Friday. You abi ma minti wa no pay. Ani e papa kan true. Na ade ba ko ami suma hu say. U kwala bem crowd ni su da ye ma enne unyi a etimi bem. Etimi mi su da ye mi kwala bem a tua sisa e na e try. Nti me nyini group ba adwuma bi a me ba bia nti na say adwuma bi a me ye na me hu say dai amaso no me kwala be me na abe mu nti nyame kasa kire ye o da nti ye ya ni nam ho nyina ye so ye osofo yo nti onye bibia na osofo be ka wo beta musika na wo di akoma ni but me that say. Good morning. Fine morning. Me ba Jeffrey say. John Kwasi me from Tema alias Aputo. 30 seconds here nko. Nyame sa wona djuma pa mo ye papa. Masa me say na last month pastor be ye ready to say the way of no and me fe no. O ka che me say aka 2 weeks na mewu. Aka 2 weeks another day ya na 4th November na kwa my birthday. And me celebrate my birthday. Pa masa omu page bia ye say through color. So fe no pe no di aba so no customer kire. Me say last time pastor be friend me. Me kono ho ka me say amu di woman edimichi woman edimichi na mde be woman we bono ka say me ni woman bia but asemo ka che no kra boy mo me wale o no ka je say asu say me wale ka say me wale da on mo na o say ba ko pa mo ka che me say me ka de o ka bia me je tu mu ka say basa enim ma wa but me that say. Good morning. Good morning o Kwa me too. Azemo bra ye me ne den e ka ni pa bra mestre adofo ni anuano se bi odifo ana obi a wo hu ade ehu bibi na wakafa wo ho enya se wakafa wo na ade pro na beto ana se enya se wakafa wo na ade pro na net wan kasa nso kuye nipa se wo kokoa mu ne pompa ye wo se wo kokoa mu na wo pompa ye na wo se wo de tu awade ani se sei ana nipa bi ayi aka kere me na awade nso so se because obade na wo boss e nipa na wo timi ka ata atem le kire wo no ono na ebo wo ye nyina ye home ba ko tabi ye nyina Quran e ne Bible na ye dey ye yusu tabi ye ka asem kire wo man nyi ntum preko pe na tabi ye bi nkofa se kan kura nkoku obi ne ne maame ko yaka obi ko yo ne maame bone anare Kwa kumi da se. Good morning. Good morning. Auntie Maggie. Papa Ubre ni ye nkwe. na de mi wo sika nka ese mi twa momo na mo de call lunch Emrupa mebeba adwuma oni nsraba ne kofi nyame nsra mo pa madwen mu do papa nyame nka mo ho ensam a nsraba ka ye nyina ye tro do atra difo na doso wo benti wo sika hwe kase a wo di demu ene adan akasi a wo asisi na wo akotena na Sunday no ahyehyɛ mpaibo na awotwemu ni nyinara wo konso abeto correction na awotwemu ni nyina ede mistake na ye wo sori anuma frem wo sa Kristofo hye wo kokoa mu na bɔ mpaye nyame wonku nyame wonya wo ma watamfo fa wo nye anamon twere ne sen wo bɔ mpaye sugu awurade so sa awurade we ne me hawo we ne me dadwen we ne me nkoto sra nyame wo betie Monshe yo na tradifo ne de won afru na won ba ju hu sika nyina ke kabusua ti abom o ma me ye baifo o papa na yaw unua we na yaw sane won de ni right atronko a moni nyame nyadwuma Yankopon ka so. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much Sante. Yes, sir. Gideon mami too. Me de nyame ase. Mi gina anomanam asemo a waka kire ewiase nyina Ghana this nyina eso ediaye afutuo amani pape enkwa eye dan kwa di ekiri hwe enipa bia wo wiase bia no wa kuma na eda wo no ekariu ekira wo se
Usuba no ne ye na wo ye no. Efiri nyame. Usuba no ne ye na wo ye no. Efiri nyame. Wa kuma na eda wo mu na ekesa kire wo. Enti sa wo se enne sa wo yodi fo a nyankopon na mo so hye enkomo a okuma na eda wo mu na ekasa kire wo. Sa wo se nne wo ye enkomsheni a wo hye enkomo a efire urade a okuma na eda wo mu na ekasa kire wo. But Gideon made us say, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef for saying. Obayani. Obama minti wa no pay. Hitman. And the first time I'm there about the create road. When you say first, kwashe my ha. Me enye road no. Then sorry be brave go. Me kokrom na me share madam fubi no so. O kompa bo wa sorry bu anti me nko na sofo no. O ya de. Me su mi di madam fu yechi. Hitman na me kita skapa ko fa no ma beton wo. Bidu asori dem ho no. Ena me di bag ni si wona sofo na ya asori ya. Odru mi nchen. O se wo sori gina ho, me sori gina ho. O se sika bon ho pa, na me sika mon ho. No de na bo me bag no, o se do bag ni sika bon ho. Yi 50 Ghana bra me fa so si di ma. Na wo kwa boni be waro wa kwa butire. Just afen sama wo keka no, na ni me so ni wo kunu. Hitman. So for bomb, afen so for the person Obia bag no yiska. Every bag me so me se hana he wo boa. And easy. Right. And why pay or train who flip me time bag now? And then Makola, what happened to family? If you want them to out of me, so much change the But me that say, good morning. Good morning. Baby Jeff Rosay. Pacho Grace, that command. I mean to you about Grace. That's everything shra. Only papa. Let say, did it wait, man, near Mokano. And Enquires I saw for young judge won't. No, you ain't catch the idea, say you. Now, the quarrel in the about. Oh, we so a soft way here as Zappa now to so. Oh, and for full idiot. Yeah, mean see us, you, or my shall see, Bible, Nissi. Young so home in Anya day. Right, Mate, let us say, good morning. Good morning. Me ba choma ne so kakra ma me fro saying. Yeah, good morning. You fro saying? I'm from a verification. O fa ya ma minti wa no pay. Yeah, na pay mu region na boy na cancel pa. Wow. Europa for 20 cities. E to baby na for Bible to. Na ti awa se. O be fa 20 cities na Bible ndawo. Je se Christo fo. Isa ngana no. Na si ya ma yo ni da o Christo so mu pa. So for upon Sora, and the Iran and the Manu Africana as for members of Manamfo. It's yes, so yeah, that's a power. We'll do a very final caller this morning, then we'll wrap it up this morning on the breakfast show. Final caller, nothing to pay. You see, Mache. Yeah, near Black Abra. You're for saying, Indiana Tommy. I mean, you want to pay. I'm afraid they make you Nicofini in Shirabawa. Yeah, Josupa. Now, only we say Ghana for Ankasa and Central. And we see now so for no more than my because you know the Bible and Central because Bible says, men cook as one call them. In so Ghana for Solia, no more now. Obi to me for a car called Nigeria, so called Yanko. It's almost 10 years. Me, be to me recently, Miss Wanda everywhere. Only me say Bemu. Eba na medical hospital no. Ansa na many ba me want to say no, any hospital yare. Sana no friend so. Okay. Enti no, yet na say na yan kasa ya yen ye sepata. Me gidi ye say da ye no ye beso ehu ade papa na ye pesi ye hu. Right. Mate me that say. O Mario the way aba. Good morning. Good morning, Obama. I'm pastor design. Your friend you mami ti wa do pay. So, yeah, that much papa finding the pa much dey. I saw the bia ni baby. I saw and then my yen on the pay my yen. Na any pa ya sum ye. And I was out to correction. Who's that? Oh, don't worry. Auntie my dad, I will. Auntie my give you one the man make the account. Bate. Papa, Sani, Ghana for ya free though.
ya tuye ye papa na adifo no bekoso ayi ya kwatya sa pesa awo bi kwa sorry kofi ni mo France ani ma me da kofi na nso so ti ni fo bi nka bia na wati pesa wo kon so da ke na wa ha no debre tu ko ya kwa akwa sorry foforo enti yenya eliem enti yenya ye jai a won so be jai no da se nyame Israel Yankopon e share so busia yentumi emfa ko bia bi maseda won ma yemfa ma Lumba in super natural mineral water wada daroma ana won so frey a won so wode wadwenche eba ene anopa ye braso wo se ye kokovi ye ko Hitman be date for ase na se omudi omafidie ne to ase tie na Hitman girl yi odi ne birthday me na me bobo scan na me dey tu kwan ko UK me ye no bobo scan na me dey tu kwan ko UK ama me ye ska ba me nsem isi ajam yadum di hia da mi ni hia ade no keke so o si tie you where dey ye o si me ye no ye se me start ye no me gido no e na me ye dey me bobo scan no e na me di bi man me bonus ke tu na man tu kwan ko se ni dey oh I didn't me di I didn't know about me. Me bisa sembisa. Adoye na me ye. Oh better. I'm Sandra. Nyankopon hira. Odi ne birthday na. Ndey ne birthday. Okay. Nyankopon ye ne kese na UK honum no on de on tran na modu wadwuma no nko so anye. Na emre pam no beteme nka. Na Hitman, me send happy birthday kese asan kwama Immense Barbering Saloon. Omupeni no ni Immense Barbering Saloon ye ne dia no. My man happy birthday kesi and let's see any birthday. One am yimiti. Yeah, all North Kanishi. Right. Na masama me bra penny Roman father. Happy birthday. Happy birthday. And the birthday. Nyankopon ye ne kesi. Mr. Philip. His Excellency. His Excellency. Philip. Yeah, Mr. President. Ajimai. Yes, sir. Mr. President. Mr. President. Incoming 2028. President. For the Republic of Ghana. Ghana. Thank you. Roman father. Roman father. Yes, sir. Yes, sir. Right. That's the Rasta President. Mr. President. Kojo ya ko. Rakobra, yes so no. Ye na tifo na se. Ne nga se Yankopon hira so mo ya sotie. Be de besre. Kurona ye timu no. Ye woni papi omo ya difo a. Me de ya me kan dodo na wakura na se. We have genuine men of God in Ghana. De ombe dimpo mu ni bi. Okohwe obi dan ya wo. Me na me ka kire wo. Oh, that's the truth. Ye wadifo Yankopon yi wo ma dodo na wakura na se tu. De ombe dimpo woni. Te den ya odemu hu awre be ho. But yes, any person ye mu won. Na de ombe da ya na today o machi. No wonder because Yakopon asem na Canada da. Enti e besre fa wuti ena wadwen eni wani nante. Na dwen se nipa Yakopon abo. Fa hu nto nipa so Bible na ka. De otie me no ya onko kwenkan. Opeso hu Ghana fu suban a. Onkenkan quotation we. 2 Timothy chapter 4 verses number 4. Osena obeyi wona so afiri nokure ho. No wakotie anansesem. That is the truth. So be person who Ghana for suban ne de enti ama enipa bi da yen so mo ye difo a on kan 2 Timothy chapter 4 verses number 4 osena obeyi wona so afiri nokure no ho ne wakwa akotie anansesem. So no wonder say ne ebinim afa to mo so mo ye prophet a Yankopon onim ba bi kuro mu fira o mo dupu ye mo da anansesem kwa no moto sense ma wasum be ye wode kan sema wasum be ye wode ne wadada no waju sika dia most of them are robbers but just say o mun kitetuo ne eyi but o mo sena robbers ankasa nti mo adwene no sabe enya adwuma na bra wo bre sana hwe ni ya wo be school fees wuntua wo mo so fo gidi peche na wo yire ne wukunu de komadam bra ko bra me ko me fa wo da we emma mma me ba ko na ne baba o ye reporter e wakra ha se ne den de Hajia Sweetness Alematu Abubakar na mama na birthday nti wa twere brofo 10 me hwe se metumi akan se de ono na twere no say happy birthday to sweet woman, the one I called my sister, but the world know as an amazing mom. Wishing you a day filled with love, laughter, and all of your favorite things. Here is to another incredible year of life, love and adventure. Go as to you, my sweet mom, Matthew. Dodo a friend sister. Me ni maame no friend sister. Se nani ne nso ade o se ne maame na o se ne maame no fa ne se nua ba. Enti ye de maame Matthew a wo prampram nyame nhira opi na onya okesem. On pagya no mfrafra adomu enko adomu. Na de pa bia wasase wi so no. Nyankopon checha o ma wo so wonsan ka bi. Enti ye maame Matthew wo ba ene Elematu Abubakar dodo a friend se Hajia Sweetness o yellow porter DLFM 106.9 pa bonus Nyankopon nhira o na onya okesem. Se ye fa wo da we mfa wona na wo da ne de
ebeso egu anum obe prepare chire kura bibia wo hia bia na nko ba bia obehwe. Right. Well, thank you so much for being part of the show. It's a beautiful Tuesday morning. Remind that every small step you take counts. Keep moving, keep believing, and greatness will follow. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see and come executive producer in Shraba Kwadwo Samibi, Kofi Taylor, DJ Mario Anope, Eban Tempa Papa, the other two social media and so executive producer, external, and then programs director Mavis. I'm Ansha Silver Lady Anope, maybe Bia will be on each year. From Hitman, good morning, and enjoy the rest of our programs.